tu atu le au whaatalofa I le pa e manu malu o le tātou tunuu. Ia I lātou mwhana maua mai fo I le whaapoponga o le tātou proklama I le neva yaso o te o le outou Manuia. O lo tu sao atu le tātou whale whasalau I Long Beach, California, United States of America, I le vale le ma le si whafonga o le tāo fo Radio Samoa. O lo tau o ono Misipouena Tagaloa, lo whaafoina le tātou whaapoponga I le nei e fiafi. Ia ma le tofai atu la epa whaaftaisua o lo whengai malai ti. Ia whapeolo e whaafonga mai le tātou prokalama I le YouTube, whamole o omi ifo lau subscription, whailau matawhale le si whonga o le tāo fo. Ia ona longo atu leo lau fionga I te mi umet tala I le ala leo. Le ngata I le whaapoponga o le outou Manuia e leva yaso ma leva yaso. Ia e whaapefo I isi prokalama o lo o whengai ma le si whonga o le tāo fo Radio Samoa. Ia, mana I fo ne avano e whalawi loa toa e tātou sponsors o I lātou ia o lo o so swani mai le tu whatasinga o le nei prokalama I a wala ese. The second Samoa ne le na o se kalesia a o lo tātou ainga I whafo mai o Samoa. Second Samoa, the Samoan diasporic community in the United States. O le se tātou sponsor o Antimita's Cookies, Long Beach, Maliu, Mas Whanau, ma Whaipuponga, ma Whalawelave uma tau Samoa. Ia o lo sauni Antimita's Cookie. Ia mo me somalie ma dessert. Antimita's Cookies o sauni e tali lo manao. Ia ngata fo now, na ua iai Antimita's Cookies by Karma. Antimita's Cookies is now available in New Zealand. Grab yours today. DM I follow oka I le hashtag Let's Cookie. KOOKIE. Ia li se tātou sponsor le Tagaloa Tuli Foot and Ankle Center I Lakewood. Our passion is to keep you walking. Ia ma le tātou sponsor o lo subscribe mai pe le tātou si ufafonga o le tāo fo Radio Samoa program. O le tinale ia Helen Alo Maselusi ulunga ono mai Tacoma, Washington ia le ainga lea. Lo so swani mai pea I la tātou prokalama I le masina ma le masina. Ia ma le tātou sponsor mulmuli o le Rana Organization, o le company real estate le nai Southern California, val au ia Michael, numero le telefoni tolu tasi o Iva Lima Fitu Falua Favalu. A full-service real estate company for selling and purchasing real estate. They're licensed in the state of California. Celebrating their 19th year of service to our community. License number 01329979. Ia fe esa watina e po so pisinisi fi whaalawi loa le tātou prokalama. Ia whafsuta I mai I le fionga le whatonu. Ia mo so wawa noi le malai. Rasi ufafonga le tāo fo. Ia, pela vona masani ele tātou prokalama I leva yaso, tu mai alo maoli, whanau no mai lo wao, e ala uta ita ina la tātou prokalama I le tatalo, tātou ifu matalo I le tua. Le tua tau tasi pa iae, le tamā le alo ma le nganga pa ia. Mātou poto mai fo I le nei malai o le malu o lao fio e le iwhaia ni lima. Mātou sa ili po le alo fina ngalo mo I mātou le neva yaso. E alo pomoni lava le ali ia e whalawe lave o mātou tangata. E whalawe lave o mātou I loa. Whalawe lave fo I o mātou tua nai. I le luma nai o lo o tau mawhailo wanganga pa ia ta pena mo I mātou. E pawale nei a watula mātou whatananga. Me leo o mātou mo mua atua I lawa fio I tuli vae o mātou mauli. La mātou tatalo. Se if so soni mai. Mafuta malosi mai lo wanganga pa ia le nei wha moe. I nei aveale nei prokalama e pei o se vai eli mātou te utu vai mai ia I leva yaso ma leva yaso. Ma le mauti noa e wha malia I nailo mātou ngā lala. Mātou talo ia wha ngā ina le vai o le awauna. Whalau te le ina ilo fina ngalo I o mātou loto.
Ia ma moli atu ai fo i le manuia o la ofio i lau whanau whaafonga. Tātou ma la ofio se uma le nei whaamoe le vi ingolo uswafa. Ma le manuia ma le file mu i lau whanau mafuta. O le nala mātou te talo. E la atu le swafo Yesu Keriso lo mātou lii ma le whaola. Amene. Whaftai atu mo i lato ki mai au tau la au i le tatou pokalama ma le whapoponga i neva yaso o le i o tau Manuia e pei ona tatou masani ai. E le tatou malo i le neva yaso o le sunga i Atanielu ken ai ono sataraka e le se tangata e fau tatou pokalama le la a koneti mai lana device pe amaya i le tatou initial segment nea i le amatanga. Ai pefulava na masani e tatou e te tao i le tosi lea sa whai le vaiaso ua mawai e pe o le tatou masani le na so o le 25 le 12 minute o le amatanga o le tatou prokalama e te tosi tasi ai i le tatou mta upu lea sa talanoina le vaiaso ua mawai mo i latou lae le maua mai le tatou prokalama i le vaiaso ua mawai. Na tatou talanoa i le
Whetalenga lea le li I whemai e peo na si itia I lunga e mose o le ngata ape me mea I le vautu ufua. E whape fo I na tatau na si itia I lunga o le atali I tangata. Ina ia le whano so se isi o e whatutua I ate ia. Ai ia maua e ia leo le whawavau. O le tala lea masani, le talanoanga Yesu ma Nikotemo. Sila fia o me tātou le tala na Nikotemo o le rapi atamai, le leilo na tūlanga I le ekalesia iutaia. Ua vai atu nei lai le tupua e o le ngaluenga le li le nei tau le atala vau, let's say. O na whemaila I o lantala, e le mawhai o na le ai le atua I le melea. Wa o va venga o lo whaia e ia o na upu tu sao I tangata, le whawhangaina e ia o tangata, mal malosi le wherua I mal tangata lea mai Nasareta o se mea whatau waa. Ite Nikotemo e le mawhai o na le ai le atua I le melea, e langa o lana wa ai atu e pese I e le sei tia le tangata le nei I nono tanga e nono ai ia. Ia malto telefo I o lotu o le whatutuanga I utaia. Ia o na whamelo lanta le taua nā rua wa ai po le ale la au lea o lo mō bea e le whaumatia. E nāla nā rua I lai le pōl na. E la tu la I le li ia e tala noa mai le li I te taunta e whanau fōwina, e angi le matangi le mea loto I ai, o tangatai e whanau I le tino, la le tino lea, o e whanau I la le nganga, o le nganga ia. Ia ai oto ai lai le li I le tala lea. Whamai le li I peo na si itia e mose o le ngata apa me mea I le vao. Whapena whaun tau na si itia au. So e tele lai na ngalo I tangata le tala le tele lava a me sa tātou ia masani duspa ia John 3:16. Wana whapelava o nalo whamai o le tua le langi ui au mero na tali e tō tasi. E peo le mele nā mana tua ina I tātou ia le tala ia Nikotemo. Ngalo la ia tātou le mai tala lea. Awa a tātou wola I tua I le whenga inga tua I le meolo ia le tala lea. Ia na tātou I lola I o winga o tangata na whaiwai taimina. O le tala whamai whato au ese a tangata Israelu me le polonga sa polonga I kupito. Ua ta pena le tua le whaala tangata le ala I a Mose, ma Arona, ia ma tangata na iai. Ia o ese mai lola ia mai ai kupito, uola anga I kanana. I le mea olo iai le sua susu malmeli. Ia le umialana watu, ia a mataloa o na uma mea aia na mai ai kupito, ia o le indi vai, ia o na mataloa na mui mui. Mui mui tangata whamaisea o le indi vai. Ia ta talo Mose I le tua, a mai I le tua le tali. Ia tale papa, puna mai ele vai, whenua ia Israelu. Ia o mawhila ia fia ai. Ia na to uru mai while le manai na o te talo Mose I le tua. So o whai pe lava le melea. Ana I la le teimile na mui mui e tangata. Le ngata mui mui I le tua. Ia o mui mui I a Mose. Na I le teimina na whai atu ai Mose o tātou e o. Tātou o I kanana. Ia o na fili maila I o tangata e sfurulua te tasi mai le tu ainga e oe e va aile nu. Ia na oro la I o tau le lea. To se furu fo I mai whamela lato mo le mau le mawhai e tātou le nu. A to lua tau le lea na o mai whamai e mo ia e te tele tangata. Ia a whape au le tua mai tātou o se whasanga tau mai ia e tātou. Tātou o. Ia. Ma lol to sfuru. Ia e whaia inal manatu o to rua lea e ka leopa ma latou. Ia nana no foi lola o mela o tupu ua
le fifia le tua. I le nuu a le si le winga o tangata Israelu mui a mai le tua ia se tali o lato muinga. Ia ona tamo faila ia aluanga iluma. Ai o le mela o tupu ia o whapele winga o tangata o pala ai. Ia na mai lola ia le tuo ngata ia. Eta o ngata o wongo. Ia ai tangata. Mali liu tangata. Ia anta talo lola ia o tangata ia Mose fatu. Mose alofa maia. Alofa maia e mai se whao le tanga. Ia lela na sauni ai la Mose le melea e tu samal whatonunga a le tua ia Mose. Fai se ngata apa me mea. Sisi lungo se la au ile o ngā tutonu o le tonga la wapi. Po ai la valal tangata Israelu e atia peu tia ile ngata uongo. E pawala me fai o le vaai fu ilunga ile o ngā tutonu o le tonga la wapi. O lo ia ile ngata apa me mea. Ia o na ola lo leo ia. So o le tala le na. Ina ua tue si ila ile tala le na ile la tala noanga ma Nikodemo. E pea iei umaya ia elements le na e le po mala e fo ia Nikodemo le mena tupu. O le me momua ua greedy tangata. O le mea lono lua ua ngalo ia i latou le polonga na o mai ai kupito. Ia o le melon tolu ua e pese i ua nofo ale tangata e mawhamai o ia tā ua. Ua nofo ale whaalapa potonga e mawhamai e tā ua i latou i le palewhenga i o le tangata male atua. E peo mena e tauna whaitete ai e le ngata i teimi foi a o mui le whanaunga Israelu. A o teimi a o whengaile li i Nikodemo. Ia o te manatu o se a o onga foi nā mō tātou le nei foi vai tau lus futasi centenali. E tauan tātou tanga i pole ale pale whengai o le tangata, le tua, ma whalapa putonga o lo osi e tangata. Ina ia ngaia le vālea o le tangata ma le tua. So e pe o le mele nai lea o tula i mai nei. I wa awala ne ngalo o Nikodemo e pese i le vaenga ia o tangata o le lotu tapo i ngā Iudeia. O tangata. Ia o tangata ia o tangata. La e te lea lato ngā luenga e whai. I le o mawastemi e whaitau mai le Torah. E le ngata i lea. Ai olo ia isi lato ngā luenga o lo whai. So e whatuatua la tangata Israelu i le rapi e pe o Nikodemo. E whamatala atili na ia malama lama i tangata. Ia lo lato pale whengai lea ma le atua. So me la ua ite Nikodemo. E le o mawhai a lato whata manu o na utu ia i le talu fou lea le wa mai e le li. Le atua lea ua leva o na whaolaina tangata. Le ana le tala lea i le manai. Le ngata o wongo, le ngata apa me mea. Lea ua vai atu nengi Nikodemo. E pe e fou le tipi lea. E pe e fou le sau lea o le li i matau mawhai e whamatala i tangata. Lo lato pale whengai ma le atua. So e iei ia mea nai masani e fo i tātou. I le tātou i o tō Manuia whamai le li i. O le atua le se tua mamao. E te le tau sia le ono se laumo no tupu tu la fono. O na whatu a ngaia le o le tua. Le o le tua lata mai e peo na lata mai lo tama. E whapenao na lata mai le tua. So pe o ana o onga na ua au mai nei lai na foi vai teimi. Ua o pongi e tangata. Ua sapo e tangata. Mo whamai tangata se pea saol melea. So o mela ua tupu ia Nikodemo. Ua vai atu nei lai le talu fou lea. Ona ite lola ia Nikodemo. Pele ua sui le fina ngalo le tua. Mela na alo i le li i. Se va ipo le alme lea.
ia e latula ia e whamatala ma ia le li le tala lea. Ma le mele alena tu ngā le tala lea, le anga le memo mua, o le mele le ngata le se mele lei. Na na tātou wōlawa i le tātou tala a mata, ia tātou first principles. Ia no tātou i loa aila ia o le ngata sa whā o na vai, sa wherua i o na vai, ia o na wapa u, ia o le nāla ua so solo ai lo na manawa. Ia o le manatu fo ila o niko temo, le tatau na whao ngaina se mea mata ngā whapena, se ngata, se mea e whewhewhe o mai tangata, se mea e le leilo na brand, e le tatau na vele nā mea ma se mea e whao laina i tangata, manatu leo niko temo, manatu leo tātou, but yet o mena na whaeleli, meleli e whapeo na si itia i lunga e mose o le ngata apa me mea i le vau. E whapena whu unta tau na si itia i lunga o au. Na i le whano se tasi he, wa aia tu i a te ia, ma whatutua i a te ia. Ia e maua i la tau leo le whawe vau. So, o la tatu talalal nai le vaiaso o mawai. Ana talua i la tatu whaopoponga. Manatu mo wanga sala Israelu. O le whao ngai le li o le tala i a mose ma le ngata ua mea. O se tala e sila fia niko temo. O le tau mawhailea e whapula pula i le tūlanga ua iai ia le tapo i ngā Iudeia. O Misi le maka o wanga sala. So mele nana atonu e fwese o onga mo i tātou umalawa i nei fo i vai tau o a tātou wa aia i le tūlanga o ro iai ia le lalolangi i le pandemic le o i nei. I tau an tātou fesili. Po ai wanga sala. Amata ina wa le na ulpau na fesili. I ona tātou wanela i ai ona tātou mawale o le tali ia le ai langa e nalana tutupu me nei ina ia vi ia le suafo le li. I fe alfina ngalo le tua le mafu anga noa le inta tupu mei. Pandemic, shutdown, fatama io fata Manuia pe ona masani e tātou. Ia, manatu no lua la, e pese i nao le li i lava e mawhai ona whao ngā se mata ngā e pe o le ngata. E whai e se ao o ngā mata ngō fie. Pe nao le li i lava e, I guess o le upfa Britania, o le self-deprecating. Self-deprecating. E lua mea a tātou wa ai la tātou wanga nuu. E lua ia, let's say tio ata e mawhaiona e a ngai ai so se mea lava o le tātou wanga nuu, atu nuu, ngangana. O le memo mua o le whaafiti, ma le melono lua o le whaavivi. O le mea la o lo tau mawhai le li e whai. O le tau mawhai e whaafiti-fiti. E whao ngā i se mea mātanga. E whai e se o onga i se mea mātanga o fie. Si i e ia le whateita inga o le ngata o mea i le vau. Ina ia whai atua i e mawhai whioi o na whao ngā e le atua, lona maliu e pe o se pāngotā, lona tau te le noi lungo o le satauro. Lona whasiutia e pe o se tangata anga sala. Whao ngai le tua le mea le nai whao lai nai le to te leo tangata. Ia, ma le tātou guest lai le vea so mawai le sunga ia Pat Kennedy. Nā sa tātou tala noa ai mai e winga fo ura na ngā ruenga. O le tau mawhai lea e organize le tātou community. Mo fo ste mea wanoa wha umal tātou interview le nā. Ma tātou tala noa i ai. Ia o le tātou māloi le vaiaso nei. Ia o le sunga ia Ken ai ono sataraka. La tātou tātou pese lea, ia ona kiu maila ia o tātou mālo, ia wal tātou tala noanga ni vaiaso.
Faya o asa, masina
Ia o le tatou prokalama fo ile pe ona masani ai o le whapoponga o le tatou i outou manuia. O le tatou malo i le nei vaiaso o le sunga i a Tanielu ken ai ono sataraka, mawalanga lana bachelor's i le chemistry, ia whapefo i lana master's i le clinical psychology. We're having a problem with the visual, but we're trying to hook up Ken i le audio. Ken o ilango na mai au. Ken? Hello? Yeah. Can you hear me? Okay. Yeah, Alea. Yeah. The audio there. Okay. Okay. So Ken o elonga mai au. Yeah, lele. Yo whaftai lava mo le whaavanoina o taimi Ken i le prokalama ia pe ana ona silafia fo i o le tātou atunu o Ken ai ono le se tangata fou le tātou prokalama na uwa ai le archive e pe o Ianuali o ngā tonu Ianuali o le tausanga nei na talu e le tātala noanga. So I wanted to circle back and pick up where we left off. And I think the topic being o fia tala noa tua iau e ken whamon mole. O le free speech versus hate speech. Pero mena lena na fia tala noa tua i. Wa lau te vai atu lau bio. You were a TV producer and director. You were a radio producer. You're a newspaper publisher, editor. You're a multimedia website design / developer. Iteleo wangava, you're a recording studio owner, engineer, musician, and you're a journalist. And I think ole whaapupulaina le na ole pe o ina pe nuti ele mele free speech, le journalism. Se fai asa sau noanga po le ale mele na le tolo le na le e miliu uai ele free speech ma le hate speech. Malo. Haftelava I lapsunga whawhengainga Misipouena Tagaloa. Mo le toe whalawina fo I ma le mawasaba no fo I tati tau tata noai ia mlo ne fo I tangata whatau waa I tūlanga o mta upu whapenei o le e fele lo loto to e whainga tāfo I ia le mta upu le wesau no iei ona o mta upu nei o le free speech ia o le vea tuai ma le freedom of the press ia po le sao tonga o tangata whasalau tangata tusi manuspepa ma le tio ma TV ia tu watu iei ma le free speech po le sao tonga o tangata whahali iei ona manatu mana tautalanga po ana tusinga e pe o mta upu ia te tele ia tunu whapenei atunu sisifo po western countries fo I fo I tele ia mau tangata ese ma le tuainga tangata whemio ia o le awai ese fo ia nganu ese fo ia nganu sa moa fo e tati ai ia le mta upule o le fo le free speech ese fo ilo na whaatianga I te tono le atunu une I United States of America ia ai se tata no ia no le tati tono le United States of America
Ia ole free speech e pe ole ua whaatulanga mai fo I tulanga o whatau to mai I tulafono whaavai le tunu upo ole constitution. Ole now lo I le First Amendment po le protection po ole puinga mai le mai ole ta ua fo le ta ole pure speech. Ia wai ole nei tunu ia na te si le fia fo e tele yo mau tautalanga ese taipe fo o si le fia fo e fo I tamai te feo ai ma t-shirt e fo I upu fo I nae po le ala ba tu nga upu e fasala la wai tele ia t-shirt e tamai e upu fo I na o le o I la lo le puinga le te si le fia fo ia ai fo ia mta upu te la basa lo teina fo I le United States of America sa lo polta si vai ba o le e lalo o le ai ata tau ma le free speech mele o sunuina o le fu a le United States of America na fo isa tali ia le falfamsino o le Supreme Court fo I tulang fa pena ina ua ape ia tulanga na ia le mena tu fo ile o sunuino le fu a le United States of America I lalo puinga o ai ata tau o le free speech po o le tautala le sa loto tangata I tunu United States of America ia pena na fatatia tu na mta po fo ile wa o isi me fo e masenino tano e la o fo po kalambe ia silve fo nasa unga lo TV ma newspaper ma le tio e fo fo o te fai te le inta utalanga mta o puia wa o fo le mele ta o ina e United States ta o le hate speech e lalo fo il puinga lalo fo il puinga o le me o le tula fondo le First Amendment ele o ele ia to tino ele finga ele fito I tonu ele First Amendment mo tautalanga fo ele tatou te fia ai winga popular speech o le First Amendment na fai pitoa lea mo unpopular speech mo tautalanga fo ele tangata tatou te le fia ai e fai mea la tautalanga I lunga social media po TV ia e temi tatou le fia ai lona taua ia ma ona tangata e fo ia le salotonga o tu mai le fo tu la fona le United States of America e ma faina fai ia na fa matalanga e o fo le hate speech le ma sen fa nga alvanga le Ku Klux Klan mal au white supremacists pe na silfia fo e ma sani ona tu la mai ia le ACLU le American Civil Liberties Union le ma sani ona la tu defending pe la tu te no fale e fal pamsino e la tu te puia ia fo ia tu inga speech po tautalanga pe o le vanga le na no tu atu sina for sanga ai fa taila fo mo le ba winda fo ro ni tanga tata no e no le tio la sunga so pe o le free speech lai e alua I documents fa vai o le tunu Neilan Constitution na malua I le free speech a pe o le fasidi la when does free speech become hate speech wa le wa ye Neila me ia ta o hate crimes e pe o melena tupu I Atlanta I le aso o mavai I tangata Asia e fulal melena tupu I Colorado la matanga o le aso nei when does free speech morph into hate speech and then there's that manifestation of speech wai pese I Manuia ia le nutio mene I lungo o university wa le se oti ai a manifesto lava le mele na wa fai na tangata ia ona eserola ia o le tula I mai o aia ia e malu I le Constitution. Well, I mean, e se tala if you fai le mele na ole
am sala fa sa mo hate speech mo sa po olo faitala le foi le ita ai pe o le wingo le famtalanga America o le Italia e o no afiai lo so fu le stangata E amata ina. E pe o le fatu le nā a to tolo lava leita. Vai nga mali fo tu la fono le ne tunu. O le whengatai o na ilo fo ile blurry fo ile line o le me whai uai ia lau tau talanga saulot. Ma le teime amatai ia le hate speech. Ia o le melal na le ala i ona o na whatu la fono umame le ne tunu e o le savali o le moe malta o toma le tu. Ona e le o iei o tātou fono hoi e tua ato ina lo matua po fono hoi a le nuu e decide ai po ai na whaia ia le mea a o e pe whaasa pe wha ona e le manatu hoi le e tā ua e whaatu la fono ino menei ona o le tuaing racial make-up o le whaamsinonga ma leo ma loia prosecutors e a fia ai ala tu fai unga ona o le lano la tu kino ai mai se fo le la tu ai fo ile o fe a mata ile hate speech who decides and who determines hate speech ai o le mea e ta o le stangata o le hate speech e masala e fa pesa mo le ai le o se hate speech le na mea o le tau fa sa o tu la vale la no fo mai o e pe o le awai e mea na fo e fa fa ngo fi fo o tatu o tunu usa mo sa mo me lu e manino a ia mata up o mai lai ni tunu ia o fa fa ngata fo I o nei lo o le sile me o le fo I o lo fa ele tawa Republican but Democrat I the tonal congress o le fa me le Republican o la o mana na ia di tu la fono o e fa tu la Florida ma fa sala ina ai ma ave tanga ta fa misino I te tono tu la fono le o ye nei el malo lo fa me foi Democrat le ai o te tau na faini tu la fono e a fiai ia tu inga hate speech ia mai se la va il fai longa lan awa o le tele la o hate speech po fo io tau talanga fo ia le o tupu le tunu e tupu mai lava fo ile ai se tulo e tupu mai ai extreme white o le vanga fo ile papa ele fa pe ele anga o tangata papa langi po tangata papa ai ele vanga fo le ndale le page fo ile ke o ina pe a mata mai tu nga me o le matua ai ta le fia I tangata lan ya ai o la fo e fai mai Republican nei o la fo e tele hate speech sa mai tangata uli ya ai fai mai tangata uli ele ai ele o yesa matu tau talanga I te tangata e paule matu mele fai o matu talia tu itala la fai mai ala papa ya ai o le si foi la le me o le si le mata foi o le fonta ma fo Misi foi tangata ia soia tos fulta sangata luai o le training o tatu tangata ngā lulu e lungo no spepa ma TV ma le tio a me sala tunu nei ina I mawhai e on tatu o mai am ta upufa pene e mawhai on tatu so lau pule iai I le senga o fo o manatu tangata papae tangata uli o ma le watu iai o le mafau fau po le whaalanga nuuai al tangata Samoa ina I mawhai fo I le ona me po I le tau le fa apertare fo le discernment ina I mawhai ona ilo au ile tangata le sengo ni mata mai o le fo tau awai o le mele o tupu mai nei le tunu nei ya o le te vai tu o la tal no mai tanga le au vanga le ke
e a fo e le fifi tangata lanu. Pe o leva la latou la auna. Io o leva. Ia o le mela o te tei e watu e lau sunga. O te tei o le au i me tangata Samoa o tangata e ena. E le whape o tangata uma. E tangata Samoa o te tei o vai tu le whapea. O po whea o le vai ngole nei laro langi e whape le Samoa lea e le o feita tangata la iai. So, o le si fo la na mea o ai e le mta o po le fa tiro le se me tau o na tu i tatou i le o ngata tonu. Ai ele taimi fo i le fai mai fo i ethnic journalism o minorities le o ia tunu ne ia la usapani o la uli ma le au ma la latina la filipino o tangata pena e ele la fo i le mata fai yo i tangata journalist ona o lava la tu silfia ina ia mafaina point out le ese sengo me tupu le tunul ne ona to tele sanga to sama to ama ina nafi ele o malama le history mal tala ango le tunul ne mal fata tianga o le awivi o me fa ye politik ia te o te le well no o leto tu sia ia na notes le langa e tāua le mele awa a aila ia i le KKK o tele lava o manatu nā pe ua tautua o penga. So o tele o iloa po i eisesi o lo espouse pe lava i le mele nā pe o manatu leo te mawha o KKK the purity of species. E pe o lato manatu le nā whamai o tangata papae ai pe o lato na whananau mai o i whanau anoa le semu hamo mai a feta. Whamai la lato tala i o matou na whananau mai a semu o le matou a tofi e whamanuia le atua le sawa i le American exceptionalism. E pe el manatu le nā le KKK so o tele na tōtua o penga le nā o te lopo i sesi o tue mawhau whapena. E pe ona e sauno na ia nei tatou tangata Samoa o lo iai so o tele o masalo la pele i ni le tosi awai o me whapena o le o toe even the science o la wo work out level science a feusua i whapea tangata la toa series specialized diversity e wai na whano over an extended period of time. So diversity is very important. So yeah, le sila me o tu la email vanga o pe was subtle. They're very subtle yalato. They call it microaggression. Pe ene mai ai ia le pute o tangata lanu ma tangata ia pe e mafofau. I le tu le na. So that's the KKK. Wa tu la mai lai le vanga le na le tipi fo le ta o le QAnon matalo bet silafia wa a eva aila ile fawina o le QAnon pe elo na winga le na e decentralize o le manatu ai e tai ile internet ele o yeso na sona ta emoti noa ele o yeso na fale ma fanta to war protest ma picket ma bomu ona e whewā ia tangata ma winga ia exceptionalism se o ai and I think e salai fo i tātou tata Samoa o tātou o le tunu o umana tofi o le tama e tofeo nei tu o pe o isi nā manatu le o a le whaitete i tātou e mawhai ona whaasase ina i tātou white supremacists o le sile nā whaingoina o le manatu lava leo e tasi. Ia le tu le ia le tele o whalave lave. A le si i le wheta la e le se si le si ina. So... Le o tāwel ke mai ki o nan. O pautui o le vaenga le sapsapaya ia Trump. Le ana sapsapaya Trump me le Republican. Ai mai se lava il presidente o wa vanga foi le na mo foi le mele na o safai le foi le umua o United States o America
ia o le vaenga le o le au QAnon ia ma le vaenga fo i le KKK ma le si vaenga fo i le fa pe e te tauna fasi o tiu matanga te Israel ono la tu pu le la e fo le vaenga na le na i o la tu o fu i na sa o fu te tonu le i na ua o o sa fa i le o le mea e o no tau fa matala fo i le te tu lo ma le tunu ona i sa mo no ai mele no ai e la to Facebook o vai tu le o fo io o la tu mau fo mal tu spa ia o ma fo la i o tango ale su fo ile la wata ma i su nga it's an scientific study o tango ale su e mo to tele tanga tane e fa la tu post fo ile fa pe e fo i pe e a fo e o pongi la to e le tu e nga manatulia o vai tu to telo tangata ele la vola la tu o ina le tunu nei ele linia o se tu lo Hey. o melanga no se lo ma fo salo o le ta o le alu la on le si le meta o le alu la on ma ta o fo e le o la on ai o le si le va no te lo o le media samo e nei le la vola la tu le ia le fa ta o ino la on on o te le ulo i pe a fo i o la semana to samo e alai ona au fata si mal ke o le ke o tangata o le mana o se tu lo lava lo tu male afi o le ke o tangata ia mana o si mo tangata samo na e fa si o tim to fa fo i mo samo o le samo ala e au ia me fa pene o te le lo e professor o el to nga fa ia e tu lo lava awa le tato responsibility o le media e tato te wha manatu ai langa o to telo tamiti e tele ina o ta ina nei a isi tangata e le lava o nga ele ui marama lama ele history le tunu ule nei ia o le sipole na nga pe o ta o le mele o no o le ta o me e a fia to le free speech o vea la le free speech male sa o loto le tautala male fa ayo le mafo folta metiti waso na alo ia mo na pamtalanga i lungo social media ai le fu ma me fu luma fu tu ia na ile mana tu fo le ni fa pe ia tu ai per ta metiti e fa ia me wa la ta metiti a fa la vela eta ina tu ai mai stangat e a fia tu ai la mo ta tu tangata ono le tatu tau mawhai atu ia me atu tātou i runga i le siste puro na tolu whaari maono a le i tātou wānga lea o lea oro i eire latu wai i mo free speech le nei e whaalu ai lale te lo mea ia a fia ai le anga i runga o tatangata pe o le sipo le na o te lo whapea atu le free speech ai o le o fatung tunguina ma le o ina o tātou tamaiti i le tā ua le a onga e a fo male whaongaina o le folo o le saolotonga o le tangata ai okay te ile te ua te se manatu yeah le taua le taua le mtaupu se fatua of city le o lo whaongaina o le upua onga education. Are you thinking about traditional legacy education, getting an AA, a bachelor's, master's, or are you thinking about just getting the information to some malau research, malau tuli e whaongai nai, so it's a platform level? Ora umai tawa i la onga. O le onga fo i lea pe o le tangata fo i lea e usita i maola mai fo inu i tua ma whaalongo i matua. Le tangata na e wapi e luala umai tau I me tawao o traditional fo i lea ia tātou wai traditional education. Le tangata e wai te longo fia tangata na ola mai. E whaalongo mausita I ora matua. E le ngata
foi na Manuia. Ai alo le yala ana ngā ma mea uma. O le tangata foi ele whaalongo I mātua. I te mei tauina e ame papena. O le sila na vāenga o le education o le tano ye. O le sila education o le tano ye. O le to inga a oina le whaona po ne ia ongal ne foi atunu. Ia pe o le alu le foi le kolisi. Ia ele whaapea foi a alu tangata university and whaapea ele potu. Wai ele o se ele guarantee le na mea. Ai pe o le level songa ma le tu fatasi fo o le me fo le common sense ma le fautauta. Ya pe o le mel na te anga I le tama fo I meta o education po la o wina. Ele fa pito sa tala la o wina in a Western term. Ia, wa atanga ila I pieces na, ese le alu o lua fo o whatamanu na, il mele o iei nei. So, te inga ina ua tupula pandemic. Wa le leila o ngā tamaiti. E lo watali I nei ula high school, te usanga laua mawai, I te tonu le pandemic. Ia nei ua whaelele whapena, whaelwha unga virtually. Walu lava whaile semester le o semester lona lua le kolisi. Ia epise I o le melna ele o maua le ia le atoanga o le o ina o lona tangata fo I marona whatufunganga. Ona ele o pe o whapea le alu le aonga. Ia a vaila ia I le tule le uni, teachers union. E pe o la whamaile vanga ele ai ele fia fo I la do e a automati e pe o na masani ei. Se vanga na utapena umane mea matu tonu tupe le system fund lea matu pensions e pe se I o le mena leo o lo tula I mene so wa alu ala fata manu nei ia ala alu ale taimi o le pasi ale taimi o le afe wa itometi malatu telefoni pasi mai le information le pure system so e pe o le wingal na o le manatu lea le ope o tula I mai ona fta manu ne ona le wa faina ia me masani e tato. So a famaila alfa ya onga famaile uni e protecta mato teachers at the expense of the next generation of kids, scholars. O fela tosi ai ia le laina. So that's number one. Number two, e o foi lai values in e ta ua. Me ia ta o le common sense o le ustai. Ia o telea ina luka fo I ngā samile na tutu oi mena. O maita miti a mai o lato a ia te tau. So ele whaingofie, I guess is what I'm saying. Ele whaingofie. Ai pele o le teimi e la le nei e te tau ai ona ngaosi e tātou ni whatamanu fōu. Whaini whangupau fōu. E utu I ele waina lea. All across the board. Wa ele na o Amerika lea whaina le pandemic ma mei o tula I mai. Ele ngata whana, le te miro lava I loa I ele tangata ia se mea. Once they become woke, ele te mwhai ona unseen le mena. O le wha moe lava o tātou o le toe whau o le society. Well, using better tools ele I masani I tātou. Sa no ina fo e lau sunga le whawhenga ia o e pe o teitei e ta te wawai a fo ilele tātou fo I atunu umo tātou tangata I nei ta te vai atua I vanga marolosi o poutu ma pe o tulanga fo e tula I marolosi fo ile tā o tonu tātou tun ia o e kālesia whai whiau ia toi fo ile society sa mo ia o le ainga sa masani o le fatu le o me uma. Okay. Ai o la umai tau in the 90s o wharewa wa I le wai taimi o le msalo po le valuiva nga I le iwa sfuiva se wai taimi sfulu na tau sanga tamil milo I Amerika ato ai mai sa California no ba ai la I le
I la matal swing o le aing wa matamiti mala onga wa le se matua le fale o la penga luenga po la foi pinko ia o te lo fa pe tu la si tu lo a mela ele anga me o te tala no atuai ai o le ata mai ma le loa o le mauai o le porta salalau ma le porta to mai titi po le loa fautauta o le lava na mafuta ma ainga ma matua a le lava la mafutanga na ona ila I o le mea sau a fo I whaatumuina ia le boit lea ma le ai le ua le o toi tumu le potu lea a le ua o le o toi ei matua. Ona amatalo le ona sosolo mai ei le whai kengi. Ia ma o toi fo I e feo ma amatailo le o tamiti ona le ia ongo. Ia o le sile tu le sile mta upu o tele I longa ona uba ai o matua I tu ato I le malos il tato community te tonu United States I California bo Washington ole tu linda le o tamati te tonu University ma kolisi ole o te ba ai e pe e ngata I ta longa fa ia pa ta alor tamiti e le modern school CP pe football pe soccer pe volley ai o le me foi le uma wa su e no foi ia e foi la su researchers ma la tu stala I tu langa e o le tele o foi o tato o fa na io lo o sco sipi I talong e uma mai le uia the majority of tato tamati u le mai onga are all in the academic scholarships programs tamati tato le la vai mawana to school CP e le un talonga ai lai o lo ui tu le o fo io po le mawa fo io la to Pell grants le sile na vai nga fo ile te tau na fa ona vai le fo ile pa inga it's a vision for ile te tau na it's a national vision al tatu tunu tama fa ta otto o le sile mta pusa matala noi malsunga fa fenga nga wa o fai ilangi le malanga le sunga fa penga ia liki tia lo na ia foi le fina ngalo malan sangrong e tele yo mea ia o le fa le tonu a o le o longa ona o mai ta la tunu e fa sino mata ta yala o tele o la ia le o se Sangatela was a poto you took up that how do you solve that kind of problem? O no le fote vai nei Hawaii. O le vai taimi na maro o le te vai I le statistics le South University of Hawaii. O tamiti mai Samoa, ma America Samoa, ma tamiti o tu fa fo o le le la bani ai o lo ia le fa le tonu o tu ai nga tikari fo io lo maua ta tu tamiti ele o maua tu nga fa I longa e ao nga tele te tonu o United States in le tu le ne so le su na va nga te musu mama tele la no nga ai pe o na e sa no ile buta pule o le free speech ya pe o le ufa nga to fo ia ile na fo le na fo ia te tau o te tala noa tu le tau wa te fo la sunga fa fenga Yo wa le tosi la le na le tu le o datu tamiti o kolisi but the fact o tele degree pe ele o nga soft sciences fa la o le si me tu atul melna na I umele o tamititi limas furu afe onos furu afe valus furu afe le italafu ale mawal tikiri ele mafayona tipeni povi mautu yeni vai so o le alme tonu fai tu le beata me te o kolisi I fata Manuia o ina ngata knowing ele ngata they end up there's no marketable skills at the end of that degree
But worse than that, they're shackled with these financial handcuffs at the end of 4 or 5 years, sometimes 7 years. So ole, I guess ole tuli ale I outou manuia. E pe ele te tauana toe, let's say ele te tauana ona toe treat e tātou whaamai ia, treat manua ia o le tātou tunu, whatau waa. Ele tauna wha o ngā tātou mo meo anecdotes e whai ele le fofoi, because of course e se a ia tipi foi, e se foi ia le tūlanga o loo iai. I think ua pāsi tātou mai le tosi papata o mea ia o issues ia tātou. O le tauna tosi papata. So se tangata lava tosi papata ina issues te tele ia o te lolo o angasala i se angasala tele. Awa ava aine foi la iai. Ava aine foi la iai le soifua ma le ola o le tātou oli. E pefa pena lava lana sau. Se mai le mele na o le ata o aile na I lunga o le na tenari. O le ata o Keisara. Ina whai e lola I o le tali le fesili. Le fesili e sā na whai le taulanga I a Keisara pele ai. So o le whatufunga ina o le tangata I le whatufunganga na whatufunga ina ai lo tātou oli. E ia le manatu oli o Manuia e whetau I tonu ama tātou le teimile nei. Ina ia oane I o tātou au maia ia manatu o le atululunga sa ta ina I fwoi tātou I teimi o mawai. Ase I tanga I toto I mela I ai. E pe o le mena le olo tu le ia le tātou prokalama. Ia la tātou break ken whamol mole. Ia ona toe whaawalo le tātou noanga la tātou pese lea.
Yeah, if you're joining us for the first time, we have on the other line Tanielu Ken Aiono Sataraka. He's talking to us from Honolulu, from Hawaii, and he has a BA in chemistry and a master's in clinical psychology. Ken, talofa. So, are you able to hear? Yeah, before we went on break, e pese I ole manatu le na sa tau mawhaia tuli. Le manatu le na ole le value le na tātou whamai e whili o tātou ta I ngā dai. I think e sau mai I whai vai. E pese I e whapela tātou tala, a tātou watu I dai, o le tangata ta ia tātou, e whilia I ai dai. O le mele le malmalama le e iau ina ua amatauna o tausi e kalesia. Le amio le a whaife au lo ta iti, a mātou, e le se tofinga e whaia. Po se maliu, po se hase mea e poto I mātou, ia na poto le itu o le potu o na whapela I o le to ina ia. O oe la e saunia le tato upu. O le tala ala se uta mai masani o na whaimai. A e alua I potpotonga ia. Ia e alua malo mautinoa o oe te launga. Te tapeng na nga iai. Te pena I rau whaita unga tusi, mau meditations, ma mena. So pese I o le mena nau tele I wae o le whaatufunganga o le whaatufungaina I a o ngā papalangi ia. E te taona plan whalelei le mea. E le so ona oso se laulu se vanga na o I lunga o le bulutini. Ia o talatu I nuti nā mea si tatu tunu. E whapenaro lato winga. E whapenaro lato winga e le se mea ta o loa latu ma lo tofi e whaia ini mea. E le ai e whili mai lava mai o. Whili ngā tai e le tau tai mo le tatu ale anga. Ona iele o lo manatu. O se tangata e whaatufungaina whaapea. O se tangata la nā mō taimi whaapea nei. Ia ua luka e ngā tai whale. Ia ua whisilingi o mai a whata manu. Legacy pieces ala tunu nei. Ia male lalolangi au. No manatu le a whaapea e participate ia tātou. A me se tangata o tātou tunu tangata Samoa. A whaapea a wai I tātou I le ngā ruenga osi, mga osi ale tua o lo whai le lalolangi I le taimi nei. E te tau na whapea ina le whaatufunga ina o tātou. Pe mena lena o tultulia I whaelele ia le lau manatu o le o le o ina o tangata ia sapsapa ia le KKK ma le QAnon. Lea ua ta ina atua I fo ina isi fo tangata wha le tonu la tua o ino su tātou atunu. Pe o le mele nā. Awa o le mele o tupu nei, ia pe o na whai atu. E I umai ia tamaiti, e te tele a lato I tālafu. Ia o tiki rifo I olo I umai ai, ia ele ni, tiki rifo ele ngale mulemu. So e pe ola tati whai tau atu nā I le mele ola whengai ma tātou. Ai o le mea nā leina tātala noa, o le free speech. So, e pe e te taua o na mauti noa le mele nā, e tauna iei le awa noa o le tangata e whai eiso na manatu. E whata I ta iei o na langona. Ia, ai lava ni te iwa hate speech. Wa o le sila me tu ato le hate speech. Le ua maa nei a le mele o le cancel culture. E ma whai lava e oe ai ese mea te le fi whalongo ai. E ki atu le outou Manuia e pe le mai e le vaia. Al whaithi au, e ma whai ana e cancel mai le mena te iai. You don't have to be subjected to all this stuff. A whapea ai ni nai pe nina o lo iai. Yeah, and it's worth preserving. Yeah, o omila I o lo like, share I lo neighbor. Yeah, ma whai lau mata whale si u whongo dao fo.
Mano fa te sound do e la sunga fa fenai. Ole na ta ua e fili mai tai ele. Tau tai mata par palai lo a fo ia. Tau tai longa le tinu ia so pa ta si fo ia. E tai fe o pu fo ia tau ia. Ya. No es uno y fele tele o mata upu il nafo y mata le na uno y ona ole si fo feeling ole si fo y mata upu le ilanga ina fo lunga ilitio sa fa fo ma tele na langa ina mai newspaper palang wala le tu ai nga kolisim mai university tauna bil tanga wa telo melo yini to telo wa no fa na tu no le wa nga I mo me fo ita for profit colleges ya ai olo ye wa fo ia university lo nga tu ne ye to na nga ya le yo tu langa fo I fa la tala nei la wo na ma o sa mo e fai ala ma fai la tala badi e fai ma fai inside jokes foi le o va tu man to foi so tai sa mo tu la ilu di va ai da tu se na ya so la e o mai la te mine o le o fai la Facebook o le me foi na ta una e fai ta una ma ro o te so na tangu du ngal Facebook o le so na dai lo mo wa ta tu te lo sta mi tiro ni e ona tele le sa o tongo le tu nu le ai e lo I loa fua le mea le la o lo iai mai stanga to le tu nu le si to se la to su milion no le tu ya o si fo ta ku ya na sa no iai ile tulanga yo onga ya me se fo ia le vai tai mili nei ia am salo e pawa fo o masani matu le nei fo le tunu wonta to iai e fa fa na down na so la pule ia mi ta po sa mo wai e fo ia o sa no fo I tulanga mo tikari ia se tu lo al pa lo le tunu le vai te mi saro po le va valu po le vai pana fai la article in newspaper ya na le fi fo to tele o ni si to no America Samoa you know no foi ma to se le article po ile no tango lo la ia pa va senga I momento o Ph.D ma doctors o lo to no America Samoa o a onga ia ma la ko dissertations ia o mela I fa pene o leta te mala ia fa la te tau fo mama la ba tu nu ia ne fo me ia lo ma ia fo e matua seu me o ia la tu fa na de lumana io te tu ai nga o nga tu no ia o wa le nga te tau na mama la fo ia matua ia tu nga wa isi ai nga po wo ia sa ta me titi e um ta ku ia pe bi fo ya wala ba ia wala mo lu ai ta ku ia le bi mai ta ku le a nga to no university ya o la io le teno no fai o te lo tala no matu o te lo tala ko te ki ala tu fa pe io le si ne ya o nga o la mo le bon mam la ba ia illa ro lang yo pa la ai le o mam la mo fo ia il to te lo ta tu tangata ona e ta te mata mugi fo ile fa tu se fa mata langa I lungo de litio a mela o to ngati ke rile le a nga ia wai e ta te lo la wa tu tanga ine e se fo o fa na malo la fa mi samo America samo malo samo no matter what kind of politics boy if you betele if you but let's go to ha ponga mai ele policy samo e Paula was called CP every time Martina was called CP o nga le tinu no nga fe o le mana mi ni palama e dise
engineer for mai mafayaonga abe uma scholarship na ya ai ol si va ngai a tangata ie so el meo le au America Samoa o so se tamai titi le vai pia ma wan scholarship pia le au ngai fa ko a ma wan na va no scholarship mai ona ave uma le ie scholarship regardless o le ale major ya o le mela le wutupu nei o wa ele o sa famtalanga le directors of education America Samoa no fa no fa no I nei tani o fan wa tu nei la wa fau ya la o tikeri le nga mai le o pasi fo fa ya nga o le me fo la le ta wa for the overall o le national motivation le tu o ta tu Samoa e fa feo na fa pipi mai ia mo mata upui fa pe io datu o langa nei ma vai ona tau tai e le o langa o tanga tu Samoa le ora le tu nei ya ai masale o te ngata po ia ma ten fei tanga a o mata upu nei critical issues that don't confront the media Samoa it's tau ona tu lunga lau ele o se ne tau na aro mai ai o mata upo tau fa tala no ina wa o le lumana I o tatu watu nu mo tangata it's confronting of all these critical issues ala tunu nei langai ele la va se me pitu tau me va ai pala ni tangata fa ele tunu nei na fa se pepa me university o le pawa ni na la tu te va ai e wi fo ila na le anga easy fa se pepa ai o le ai lava papalangi pe fa tawa ina pe pa ya ai o le tawa foi la o tatu ia nga wenga tonu ai o le media o te le tanu tu le tu si tu le tanu atu ia tatu ia fa sala e fa fe o no tatu so la puleina ia le mata o pulea o mo me quality education ai fa fe ia na o na ai ke foi le ia o fa ton tatu so la pule I fa la witele ina I mafai ona si la fiel ba le tunu la le tu a inga le tatu te va bai ina ia nga mo tatu fa na la sunga Misipouena te mucho fo ia kuma te ia na sina pa po atu pa pia tu lo fina So there's two things I'm thinking about. Ole memo mo ole competence. Iman melon o le power. Na yele taimi na ta uai le competence. O le mele na sa affiliate au tai. Ele so ona maua le Ph.D. o se vangana ua asa uma ia levels of competences. Ia ola ia ti e mai lunga. Ona whamaila I o tangata, oh, that's a powerful person. Ia na whaiatula ia o whele mela I o le Ph.D. Ia le fo sel PhDs I na ola whaatau mai. Because o le aspire la tau le power. O lo maua mai le competence. But they don't want to go through the competence credentialing process. But mena le o mai tawina I le tata noanga lea. Moa ua ia, a whapea te manao e te otolo ufatu. O te le manao I se tangata for mai powerful. I want a competent cardiologist. E te otolo ufatu. I don't care po ia o le, e pule se whale mai te le, miliona dala e me tau fatua ia o te manao I le competence. E tu sapere le isa na power. O whaatufunganga lava me pisina na taua. I think e whaaseseina I tātou I le melea o le power versus competence. Wa a tātou whaongaina la le tala le nāna usi ia Nicodemo ma Yesu. O le me mo I lava Nicodemus was a very powerful character. Very powerful. But he lacked the competence. Lena mawele li. O mena lena la ina lui le po. O
o vai atu ia, so le, ese li le alo le tangata le ali. He's very competent, but yet he doesn't have the credentials. He doesn't mill around with the elites. So, pe me mo na o mai te wina ta talananga lea. O leisi mea, len e talanoa I for-profit colleges, or for-profit anything. Because ole moral imperative lava o se corporation po se company fa ele le o set up I le tunu nei ole maximization of profits. So afa pela ole memo mua le na I le obligation o se falaputonga so se aonga po se aonga, then ole maximization la of profits le me tu duli la do. They don't care po le ale tikiri le ngole le curriculum po le ale pedagogia fa ngai la do. Po le a foi some epistemological construct that ina ila la do curriculum. Ele tawe la do mena. Bawal me tawe la do o le maximization o profits. Me mafanga le ale una mawale upulea o Ph.D. se fa tau. Because they don't go through the process. They skip a lot of the processes. Afa peo le Ph.D. e mawale. Le ono tausanga, a mawhaina maua I le lua masina manai. Toru masina pea umi. Langa o le nātoi a matai fo isi vasenga e toe mawai fo isi grants, ma isi loans, ma isi fo profits. So e peo le mena te tauna ona whaai te te tatou. Now, after having said that, o le tele o pāia ese le mawalurunga. Ese le mawalurunga o pāia o seti fo I lava e tangata o le mawhaia nai, let's say nai mamoe fo elele ona filosofi pāia. But for what? To what? Wa mena ala ona leo tupu nei ia le melea le feitai o tangata ona wale o meet lako expectations. Waine fo I olo ngā luena I tangata e whawhewheo na maua taimi e oa I kolisi na ia maua lato masters ma lato PhDs e require le ngā luenga ia ale e na o le lus fulfai tu lao le aso. A olo sai tia le taimi ma le nofoanga. Whawhewheo na alu I Yale po Harvard e maua mai ese PhD ia ale nofo I Compton o le tau whaile ngā luenga 9 to 5. E pe onai mea nā I olo luia nei I whataman te tele ia. Awa a tosi ni ila. Ia ona tātou wa aila ia le data point lena na tā ua Pat Kennedy le vaiaso o mawai. Whamai Pat Kennedy. Le scam lena tupu USC ma UCLA. Where wa mawhai ona whaatau le tamaititi I le limas furuta la le acceptance letter university ia. Ina ia accessible ai grants, ma me umanai tonu, ma ia mawai se tikeri mai university ia. E pe o le mena le wa tupu nei wa sa ilia tangata se awala e shortcut tai le mea le nei. Ina ia ave alato whanau te tonu o whalapapatonga nei. For the mere fact there is power that comes with a certain degree. Ako be pe ia la competence la do ia secondary. Tau tua penga ia le loyal damiditi think for himself. Fatufunga ina ona mafofonga lan tustusi lan utuvangana. Tu be pe ia mena le daua. Ai ole o yesi awala si because you're an actor, an actress in Hollywood, because you have access to powerful people, you're able to ilalo le pa se I oso ia lo walo I te tono whalapupatonga ia. Ia e pe onai mea na ia o fiti le tātara noanga. Ele whai ngofie ia mata upu nei. Ia, o le isi melo no lua lea na tu utatala noa, ele ngata I le free speech ma le hate speech. O le democracy versus totalitarian regimes. Democracy e pe o
o se malo e tu fatasia e tangata, filifili e tangata, ia mol Manuia lau tele tangata. E alo totalitarian, ia o le tangata le pule to tasi pule tutu e ia le tele o mea e manipulate fo ia le fata manu na ta o le democracy. Ia alo o puipuia e se manatu totalitarian. Yo fata te inga whaingofie o le li ile o fo le ngole I Lucia. Yeah, that le example le nga le totalitarian. Le wa survalu wata usanga o plestene ma pale mia to plestene ia il tangata. Yeah, but a good example of a democracy, I think America maybe or no. La sofina ngalo. O no tau fisile tu I la sunga fa fengai. O la sauta unga o le maru o la I Samoa. I Samoa I por musa o sau o fea o ingoane o democracy ma totalitarian ia po se pao na o na ingoa e te tuina I le maru o la I Samoa. Ia te le na fisili ken fa pe ona o me ai te faitau iai mai o te o faitau ina o manitala le au te fai atu I la wava ai fa le amateurish. I think we're getting closer to a totalitarian regime. Ile maru la I Samoa. Ia e pe ola wa una mai tau ma la faitau ina o mea tupu. Of course, what do I know? Na o always fe au I se o lotu I Long Beach le te le so malama I me tau polkiti a la ua mai tau. It's getting to be a totalitarian for a couple of reasons. Number one, e pese I wo ia whanua. Pese I le o mawhai ona sa o loto le tangata e whao ngā o lātou whanua. E pe o le me momoana ia o le melo na lua. E pese I wo whao fale manatu e leni manatu Samoa. O pe o le se soa lau pule, o le se whaaloalo, o le se le mele na amatai le ka le sia I le amatanga. Sa tu utele la tō mea, o na tufala I e tu sa male mativa o le tangata. O le se mea le nā I le tātou o tunu I lau whaalongo atu lea. O na ua whaarufale la manatu ia, I mai whafo. I lau lea vai. Ia mal melon tolu la, e pese I o le sa o loto tangata. Ia tu bepe ia la tangata ia wa tangata e whemaile le tātou kānona e alau na le sa o loto le tangata ona ua no o ia lo la vā ma le tua. Ona ua ngasala e pe o mea le nā I le tātou wa kānona. Tu bepe ia la le mea le nā ai o lau whaalongo e pese I o le o sa o loto le tangata e whaali ona manatu. Ia ma whaali fo I ona manatu moi. O manatu o lo whaali e le tangata e le I lava le tosinini ina. Po o whea le kenese o manatu nā. A lava lo lava le teimi e nofo I le tangata ma tō manatu. E ma tosinini I ona manatu. Ai me se lava po o whea le kenese. O whea o mai e manatu ia. Ona mawhaila na whiwhilinga le alu alua. Le whalangolango I tupe, le whalangolango I lona survival, le whalangolango I looking good, which are some of the basic fundamental existential issues I encounter il tangata. I le lalulangi nei. Over time, wa le sina tosi o le mele nei, e alon tātou manuia I le tunu I le temi nei, ona o ngā ruenga o tātou tua āna whai. Mai ala fu lao na polonga le lumanai, ona o nai a tātou mea o lo whai nei. So e pe o lau tali atu na. Mano.
Pe ole nganga maluinga la oficialia tu ona ua e sa no e tata no ile ene democracy for democracy male fa penga ine totalitarian ya po le malo foi kultu se ya ona pia maua se me o lo tati e lu finangalo il malo sa mo awai pe mani se tata le noa e o lo fa ponga mai tunu e mai yan examples po ni pati te inga fo ela tamai e relate il experience o le sa mo lo fa ponga mai il tata noanga awai o le sile ba nga mali o le vale nei o fa filosofia nei da o democracy ma le fa o le tu fo i o atu fa pe Rusia mai se tu e mali na fa le mata lo kam sa po le vali ma takta le Tagaloa takta le o tapita o si le fo te test tabai pule isamo o si le tu le braso fin ngalo ya America pe mai mai si le tu le mato fa democracy le isamo i lo fa democracy le fa nei America no si le tu fa feo nei sa no na tu lang pe mai e ha pia o le nu matangata o mai o te mai chipa matai o mo le nu atoa il mato fa i unga fai mai tele tu fo i el pasene o mato tangata e palota i fai problema tangata o il parlamento i lo le atu ne ya vai le umi mata no nga le te man tu ina le na fa punga e o mai lo ne yo la tino kuno fo mo o ba vai pero tu ne ma sa u ba sa il vai ten fo le nam sa po li ba interview fo i va al web pa tu no pa no ina ye le afiong le palmia ole o la teita vai e fo ile ele fa tu se te tala po fe o ye malo ai pe tau di fa tu lo teita fo manna tu fa tau va i la usa no pe ai e fo ie o te tele yo vai ngola no fo ile te tau o na sola puli tanga te na ia o ato toa ia le tawol va democracy o e mo ia ato toa democracy o fa ngaina democracy ga tnulne le fo tatu to va ai fo il to tele o fa pule yo republican le ta mo fai mai a me se la va ia republican state le ta mo fai e tau fia ia palo ta tanga talano io na tu stessi ia ata tu ai fo ia o to telefone na tanga tele o ele o anga i fo il palo tanga no winga e fo io o il fa democracy pe ia fo ia ta wole le awai male fa tanga wanga ia no le fa pinta lo si fu ile wa te lo ye po so fina ngalo e fo e ta no le ta wol fa democracy american ai o le si fo mele tu pu fa democracy ni fu tu no o tele na pu le tanga ta mau me uma ya awai o le billionaire no foi i California mal billionaire no foi New York mal billionaire no foi foi Florida ma se state eta sia la tu fa sino man eta sia me la mana na ye lo winga la fam talang e pe tele o lo tu pu me la tu mana na ye fa le o ole 1 million na fai mo ole fo io le le civil rights movement fo ile ole la volo fai ma tuta ia e of mai fo nele tanta fai ba ia Biden e pasia ma extend the civil rights amendment fo ile na fai na mata mai Martin Luther King Jr. Ya why pe ol menale no te no fala teleto
nga le fa demokrasi nei ia mala tava e tu fo i o Amerika Samoa tava e ti Samoa ole ale se ngo fa demokrasi la ia ai Maria le beta te va ia tua o e fa nga e fo ie ole tala tangata le tono le malo ai o Samoa le o pule ma ngalo do il parliament e fai mai ole fa demokrasi le malo ai ai tu tato ia no foi tu no ifa foi ni sila ma Australia ma America e tato te vai tu foi le pe le democracy ya o nam ta pu e lo to ele ma foi no ye so uma ma foi na ta no wa e fa sina umil te mi no e ta pu na it's an intellectual debate that needs to be done. Why na te sila fia foi o Samoa e palo tau matangata e whasuru ia whai pule mai whai tu maro umo Samoa. Ono atu le tu tonu e pale mene ona palota la ia o le whasuru iwa lea. O ai e tau ona pale mi. Ia ona palota le pale mi. O le mea nga le o le awhutu na o le rofai mai al pale mi. Koe mai ele se fai tilale me le fai o le demokrasi e ala no pale mia o no e tangata i e palota e fai mai e tau no pale mi yeah pe o le silna me e foi e maria foi tanon e si tu atu la sunga te ua o visa famtalanga o atu se simta o pole tau no tau tale ai na tunga Dr. Misipouena. Families tangata, democracy is the worst type of government. But compared to others, it's not bad. So, olmena et taun amatai momo. Awai olmela e latula ina na ilo atula I olmena I tua. Le theory le na le tangata ngo ia John Locke. The social contract. E whapele tala safe ai na ia tangata. Insistal tangata I ona ia te tau, I lona malosi. I ona whailoleo lato kon kalake lea social contract. Whemai ia lamele give up ina your rights, individual rights, give up for your rights. Ina ia avela il tangata lea na te whaia ia dato whai unga tele, mol manuia lau tele dato. So le function lala now le government. The government lai ave e utuanga ia dato individual rights. Ina ia preserve the common good for everybody. So pe le basic fundamental le now le meta o le malo. Fa pela ia se isi malo, se isi awivi, se isi tu fata singa o rights o tangata ma fai una preserve the common good. So le melana tau na fai. So Kalesia is not a democracy, it's a theocracy. Where le tua o ngā tonu. O isi ala denominations ma isi mea ma isi fausanga ia pese ia e tau mawhai ia e tuli le mele na. Ia o ia na te ilo le fina ngalo le tua. Pero mena lea la iona ona tu ilalo ma tu fatu, ma sui, ma tala I tu ol fase. A le tupulanga. Wana lu ese lo lava le li itu ilalo le kalesia mua. Ia e afe lima se lau tau sanga fatu upgrade ia le conversation. Ina o tula I mai le printing press, ia ma le renaissance, wa matau na matala matau dangata I mea sa pongi sa ai. O mai le technology ma ufa whaingo fiel whaingo ngā luenga, o le alu se aso adoa o ngalue ina se whanua, o tele te mea mawhawhau e tō manatu, mawhawhau tangata I lona pale whenga I maletua. Nantula I mea kalesia pe o kalesia mātou, kalesia protesano. So I whailale manatu o le o tō manuia, le o tula I mea technology fau le atato.
le internet. Ia, o te tau whain to upgrade la tātou conversation. I la tātou palewhenga I male tua. O le ala le tino mai o le kalesia na, o le ala le tino mai o se mele na utu I le finangalo le tua. Ia o te le oiloa. It's above my pay grade. Ai lo manatu o talanoanga whapea. Talanoanga e whaile po mo mo. E wha maoni e meo lo tutupu. Mai e tangata ia lona manatu I lana fuitanga I meo lo whaia le tua I meo lo nopia iai. Ia o mea lana e mawhion tātou whawai se lumana I fōu. Ai waru fo I tanga I totoa fo I politics ale tunu unei e sa o ila lau saunang. E tu leila vai tangata o ua le tamau ainga o le tunu unei. Ia politics ma tangata lato te filfilia e fai ma lato plestene. Mai e se le to tele o tangata, including myself, na supporting a Bernie Sanders. Ia e fai ale process of the Democratic Party. I ua ina tautua o penga ia manatu o si senatora le na. Ina pe li lifa ia le to tele o tangata I le tuta wanga vale le tunu unei. Ia o tula I mai la ia Donald Trump I le tuta o matau. Ia o atu lo la tangata o pongi fa mai ia mo ia e sele lanu o le manu lea. Ia e pe o le manu e uso ma ka sene ma Bernie Sanders. It's just it's on the right. So e o foi la democracy, I guess is my point is it tawa ona o tatu te o pongi sa I mea. Why it's to insist more on individual rights and then find out what is it that they're giving up and what are they getting in return from the government. O le sila mele fai le ofifia I el totelo tangata le mele o le printing na o le 1.9 trillion le saune talo nei. Now for obvious reasons. Number one le lava le afe fase lau. Le mau e tangata fesiri o fela alu le tele tupe e o le tali o la alu I tutonu o tangata ia e uole le tunu number two o e tutongia e o le tali e tutongia tato tutongia tangata ia e fai ia la fonga ia mai e tutongia le lalolangi o wafo I o le US dollar is a reserve currency of the world. So te mi umalava e sawile va amaisaina charge I le Port Long Beach I le tax. Yo tupena tutongi le italafu nei. Ya lona tolu o le tau pitosili ona taunga ta o le mena o le inflation. E o mai le te mi e le to lima ta la se pa fala o le alus furu lima ta la. O le amatona taunga ta ia me le aluanga I lunga. So o le tau o pitosili na ona taunga ta ele a faina I tangata le lava lato tupe ia implode fo ia aseta I la dolo tom fo sefe. So e pe ole tipi na le democracy pe no fai atu it's the worst form of government. But compared to others it's not that bad. Ane na ta wo ia le ya la wo hol na fa pe ele twinga malo e si I lo wa tama manat e si ya le fa sa mo ya te u le da wa ba ele I fa democracy ma twinga fo fa monarch ma republic te ba democracy tu fa sa mo la ba ma to telefo ia le mau wa tele lo fo ia o silfia malu na tunu o mata puni o lo sola puli America o le pana sola puli Samoa so un momento o village for no rights and individual rights o mea o le pana e fe ngai manu ume nei me fo ile o le fa ya to le fondo amatai tangau mantante de los tupe taona fai fa le mea ya le fifiele si le si manantava le fa te fa santo sentava le popo le fa le tele
ya o ye le nu ya susungun fale se me fapena le lana lo tinga fo I tonu o le mano Samo fo le manatuai le individual rights ma mo fo yo o the right nato uma ina ye le uma tato o sa no fo o te li do ina le tau mal la mani sa nang languina ya Bernie Sanders ai o Bernie Sanders o ai ye mita upu uma tan do Bernie Sanders o mita upu uma la va ye ta o tanga ta Samo o la uva ai fo ile fa tangata ia o te leva ai fo ile fa abala ni te leva ai fa sapati semta o te leva ai fa Mexico semta o te va ai la va mita o ta no hinai ia fo Washington ne po la sa o ngama sa fiang o tangata Samoa o la uva ai tu ta uma ia o fo la mele o fa ia Biden pa te mine te ponta na tulay may Bernie Sanders ma Warren Elizabeth Warren ito tao on pwede la falta ole pamangalo ya no nga tupe po loan sa tangatina o ngay college university o telo sa mo le ye uma tunurame to telo to miksa mo na to uma na po kala le silda be o ngai fo ile o le titawa ba to fo ile sa la forma di fo ta bu sa ta no ye pen no le pro left ma conservative right ai na to pay la sungo lo e te ye ta tan no ngal ifia Ioe. Ia me le mawhai al tangata o na whaina o ia. Fui me le mawhai a tātou Samoa o na whaina o I tātou. Fui ia me le mawhai Amerika o na whaina o lātou. O le mawhangal nā nea la o na whauwhau o tātou malo. At all the levels. The United Nations. The states, the United States, my cities foi. So basically o le melna out le temilo lava e a whaina ia individual rights, which is the basic fundamental right o tangata. Ia mawhai au na o na tū mawhai lantala. Le fo i platforms ia a whapela vai, in whailau tala, ia asapsapa ia la tangata, ia no mai la ia. Like lau page. Yeah, but at the end of the day, it's tawana on the facility. Be ese mea le malo o lo whai mo tangata. Awa le mafuangal na. Na laina whai le malo. Mafuangal na laina watu ia o uai a te tau. Ina ia manuia lo dele tato. Manuia lo tuaoi. Ai afa pela si ia taxes I nei LA. Alava ai atu o leno nofo mai tangata homeless I lungo le freeway. Ia on the facility lola ia o tangata. O le ame o matangai fa pe tato nu. Le ame o matangai fa pe ele o lava ia la fonga o tutongi. Ia inistangata e te tauna tutongi ia la tu la fonga. So e pe o me mo iana I o lo whenga ima mato I nei. O le me mana ia Samoa, it's a microcosm of a much bigger island. E pe o mele e tato, le e tato I Amerika tosa miliona la whetangata. Ia a tatou wa ai Samoa ia whengo whiana tatou I loa ia le telefu whawhitau li o lo I whafonei. E lau theory le nana na float e ta o le milkshake theory. O na whapela o tala le tasi maleiva, well, le fitu triliona lea na print matu I le market I le malo Amerika. O le e tala funai tutongi malava ele lolangi au. As long as the Federal Reserve, the US dollar, it doit destroy imimiti mai through taxes, the SWIFT system, le fe avea I dupe. Te me umala ve ferua I el dala Amerika mai fafo I nei fafo. E lava le tiute. So le winga la na la dala. O le benefiti ma doi I nei, even though it's a very small benefit, ia e whai ma avenga I le lalolangi au.
Me le tele tanga tele malama le fo i Sila mena. tupe ila sunga. Are you saying ele te tau na ye ile tasi maleiva piliona tala le na fainele COVID relief pe le. Well, ol mel na le o fainei. So ele ta wala po le alo lo yo a fu ila mel na ele ta wala o fina ngalo. Again. I le me te tau na fai tangata o mai le na tato o le tanga i totoa i me ia. Ia ona tosi la ia fesidi po o ina fai le ale mafuanga, what are the repercussions? I think it's our atu more relevant ia le talanoanga le nama le tosi nini ina o pieces ia nei lo le po le alo o manatu. Ia o wafo ia o lesi lea whalave lave o tangata pe o au. E ni ia le tosi, e isi teime o male teime e lese se manatu o whaia. Lesi na... But you know, it doesn't bode well. Ona lo tiute mata faio I lungo le letio inei. Okay. Ya wa ima samtalanga foi faio letio ready samunisila. Tau no tau tala I le memoni ma me te motino ia. Ola foi tau ia o te to o le pili. Tele na nga mo samo tangata samo. O le tele yo to for your time to Samo. We're almost at the bottom of the economic ladder in America. Well, the daily law, so Sonny Nalu, or Lena Tosuya, the Billy, na le power tangata, so Sonny, the Afasila. Na o tangata fits Fulima, fell on the Tony Pola Romai. Ia po de runga di se la wons fru afele ta la tong malalo mai no no winga ele alo se tu pe so se I tangata mau mea lunga tu ya po se la wa fanga wa actually o le val fru afena tai e kwatu ita na ila lo foi le ele mo ato le fa pa ta utana e va su wa fa pa na tin na el va su wa e fa la lo talan on o te mantua ina le luta santa wa ina pasia Trump ia mala Republican le pili le na tau ole una toe no foi ba ave ia le toi tia 2 kiliona almost 2 trillion na ave ai le Trump langa Republican ia tupe ave mo la millionaire mal au billionaire ole atu ne which is a tax decrease for the ole tax bill between the past 20 years or more over pela ya ole tupelante ni ole le fai Biden ole ave tonu tangata nga tangata mati ko le tulu ni ole tupele na fai o tax bill le fa Trump na Republican na ave ma tangata billionaire ma au billionaire o le tunu ni o le si foi mele te meta wina wa e tu do foi tunu o te la stock si to no stock market e ma ko te le la disconnect le mele tu punei o le nga I lungo te le mo le mau meo tangata the stock market. Aya nga ilalo il tamao ay ngo tangata. You know, the disparity of income is so great. Ole mela tau musuai, ole mele tau tuku tangata. They're taking over. You know, for the water carriers mo tangata mau mea. O fewa ima bai yana langai tingai ngata to mile but we are all paying more tangata le billionaire. You know, ole vale le fer wa la vale le tuana vale le ole wala fer wa ma leo ma tangata fui mu
o le tatu tongi e services umai fa o ngata ngata ni ia ai te vai fu le pili le na sa ni ka ni ta si tisi malei pa kiliona tala ole e moni la va e sa no it's all printed money ole tupe yo ye ai ole tupe tonu ale o tanga ole walu I tangata ele la volta ma ai nga ba ele ta wa lo le o ulai tele o interest le vo ile bo wa ele ai ma so benefiti ile so I have no ulterior motives for not to fia po kalamina te nei pa ele ma so benefiti mo mai but o le teva ai tangata o te ngalua ia so umam o teva ai tangata ia popo ngā tio ta tangata so the conversation for le o mai tangata wa pe tangata te le mo pilio ta tangata lumanai it doesn't even enter my mind because I know how much o lai ta o fe la opinione tu pene ele o beneficia ile tu in ole mela na vo ye le tita fo I la ngona patova o te fia I mele fai ne el personally ni ki na la vo na vai tu mana tu fo ye le po kala mele na fai wanga le ta po reken ya na ta o what is it die on the vine la wanga le ta fa punga na fai el banga ya na sa fo li pa punga fo ile va ta o trickle down economy ya o fa fia na fai na me le o mai ani me la no tanga ko pongati ata tu va ai vo ila let's be honest ata tu va ai vo indele if so sani tanga te yulta tu territory America Samoa 100% of it comes from the Washington o mea umala o no patano ina fo ia lo ia fo le lo pa du director of Medicaid America Samoa o mea umala va sa mai Washington o no winga mata ni un tatu ma fo ile tanga tao mea o le fai akuta to it's really a conversation that on o le teva ai ile telo tu petanga tama mea ai ona au mai lo na inutina masivo ile la o le lau al palani a mata ona misai sa mo la inutina masita I no concern the conversations na a why to tell us wo fa longo ye of my love the talking points the Fox News all the time that if I might well for tangata la mala I ngalo ya la to the side of the equation ole for tangata by tatu I the major for disaster la langile ye it's climate change ai tupu mai ile kuido mo tangata bilione ona ia mo ia fale ngau simele ye nei ole giving out greenhouse emissions mo CO2 ile lalo langi ato in fact America we're basically outsource our toxic to China or la wa fire tatu vale vai il Pacifico ole ngotol telo o tatu tunu ilalo o sam and obviously I say o mea umalava o pisinisia tangata bilionea it's costing everyone in the world their greed wale lava se la miliona tu tonultanga ai mana se la biliona tu tonultanga so well me fue na filosofia na filosofia de saber Bernie Sanders is that for o tau na fai tato polkiki and look at the global effect of what happens to us itangata popongatio tato tu we are the receptors o telo la pisile sa mai senda ma America ma Japani ai o meia o leo lo bilione ai le to telo ba nga le fu le stock market so I'm sorry for le pa to te fia to pay out by the tangata
But that's how I feel. It's a little tattoo tala know how much billionaires are getting. Because lang ay tawai for the budget American Washington. If I tell billion na billion na welfare abi tanga ta billion de tau sang uma ta uma tu nei for Trump na abi Trump ile se fulu pe was fulu billion na abi tanga ta mo tanga ta ia fai pato anga I o Idaho ma Ohio mai sistete tad wai ona wale fa tau mai sina na tu palaisa ma na tu wita ona tu tongi do tanga ta na no for fa le fengat bon we are paying ia le lifestyle tanga ta billionaire without even talking about it. So, pamali tu lau sunga wo mishamtalan. There's a lot of things you know so wrong on that segment na. The threshold now le asilia tu lo tu pe mo le fit suli mafil te usanga le mo so stimulus. That's a huge threshold. Atu itala Samoa rono winga so se ainga e sidia la lato tupe maua se lau val surfitu afe 5 se lau tala Samoa. Ia ele mo sa lato stimulus. No fola mafau ito ina nganu melan. Yeah. Mathematiki ele mo child tax exempt to say was for fa duafe fa se lau mathematiki Well, men are the mo fai ia Biden lang administration e fa tu mau. Yeah. The tax exempt out every child has it. The child credit. Well, I guess a lot go many na tauwhia whai. O la wharongo longo maisi malo Afrika. E le teina o la lato whaitau I to inga tupe ia e mulu e tātou. E tau e tātou, tangata that's making less than $75,000 a year. If you're not miesif so son, you have to stimulus check there. So pe ole memo mo le nai matua ese lava ia standards o so soani. Ole melo no lua. O mana tuaina le talal na le duspa ia. Le na la tua ia Davita if you face an taulanga I le tua. E la tua e saule o staulanga fa mai. Oi, ese meu tupu a fio mai lo fio ngai I nei. Fa mai Davita le na o sau e fela o taulanga. Yo na fatu le lo staulanga ia vatu fo fie ia vatu le povile vatu me fua ia fela o taulanga. A le talia Davita. O te le fie fai taulanga I le tua ni me mau fua. Pe o me lawa mantua ina el tala na ina ne te ua vatu tupe nei e pese I e maua fua e tangata ona le o salato ngā luenga e whai ona le o salato like salato taulanga salato tongi salato salato me whai o me lala na e mautino ai oti e lo na ngangata wivi o me nana na break ai e tangata papae ia le ola tau iwi o tangata Afrika. Ma mawhai e la tau ona whaapolonga ina tangata ia. Tau se lau wha se lau tau sanga. So me la nā te whai tete ia I mea nā. Ia mai e te langona fo I lava. E te langona fo I lava a mai se tupe mai se isi. A me se lo te whato iu pe o masani ai. Le winga leo tato o tunu e vairo lava is whewhe au. E te au mono mai si lua se furu, si tolu se furu. Whato amatala o ngā ruenga, se sa te elawe mena. Ia aleo amatau na talia. O manatu la ia, pele o iai ese mea o lo tupu ia te au. E puni ti ai lo uola au ona I le tua, ma le tau tua I tangata. Pe o mena le o te no whama o mindful I le mele na. So ia alaina le to e te Ia leo te vai atu fo I pe o tau le whaia le nā anga to ina malo matutu e tupulanga nei. Pe o le whaia la tō no whape, okay la. Ia no walane fole I tilo I ai, ia so le talo whai. I leo le leia la tō tutongi, o lo umi la tō tu la, o lo ai umai la fonga. Tele le tax o lo tutongi la tō. O la tō eita lafu I credit cards, pa ta vale pa me o lo no nofo ai. Le tioa a le au maini nai
lua se furu tau se furu. Pe on mena le una forma o mantuaina. So e tāua le melea, le stimulus. Ia wa, o le isi la mea te tauna whai, a whapea lava la e upper education e pe on tātala noa ai. A mai lo lava le afe whase lau lea. O so lol tau le lea, invest i bitcoins, po open lana Robinhood account e pe on e sauno ai i stock market. Ina ia participate i al tangata le nei. Le maua lana stimulus, le o lava lana whaasoa, ma le maua ni tupepe o na maua i tangata. Ina ima whai ona participate i le stock market le alu ilunga. So e pei onai manatu na a tonu po e whaafonga mai a tonu e maua ni o lātou langona foi. Ia, wa e tā uala le act out o mene, le manifesti no le mene. O wana untala noa ai. Look up Robinhood and download la ia lo telefoni le app. Ia ona amata la ia ona ave ina iau se leni e whaalafi ai. Mana ia. Le sifunata no ngai tele mali umi e mana ia la wa to tele ni sio mo ina ia tu pelena ia le se tu langa vo ile mo faye ona alwe e fa nga stock market wa le tele stock market ni wa tami tawana mata se pu se tu se o se pu se o se tu pe tu de tonu tanda mata se la wa ia ai pe o le tu pe le o lo sa ile COVID relief le o ine o le o ta mi lo tonu li kan e o mai lo a o tanga fata ia pe fo o le pa tionga le na man na fa tio tanga tai i taxi na fa ia la bilionaire ia ele abatu o fata o e ta mi lo tonu li economy o le tama ai ngona tru ai o te fo ile fata o le siona pale o Paris, le siona pale o Europe. Yeah. Ai le taitava ai o tatu tangata. Le tanga vai male me li fai taita langona. Ai fa maro fo ile fa so male fatu pumanatu i mata upune o asa foi patalo i lunga tatu legio ia ma open fai langi foi ia ken mal mata upun muli la o le liberal left mal conservative right yeah I think ele tau fa matala ina ia manatu na e lua conservative ia ma le liberal. E te lea ina characterize the conservative and the Republican Party. Ia le liberal and Democrat Party. So e pe o fese se inga nai e lua. E fwe la isi manatu i tu atu. Wa vaila ia ile issue le na le diversity, inclusive, equity. Ia e tatu te iloa lava le li lifa tele le right. A whape whamai ia kiwana na mātou tangata na whai ele tua te tauna ranina le tunu unei. Pe whamai fu kirisiano na o tātou wa e ana le tunu unei o musulimi mais tangata na tauna o i whea. Ia pe whamai fu ia Native Americans o lātou e ana le tunu ua o tō immigrants uma. So that's the right. Pe a extreme tele, a extreme lole right on fa penala I o dala datu te whalongo ina. Ale inclusive lo lava datu matu wava noa isi atu nu ia o nei loro la I o na we've gone too far. Ia I think o umana na tutitia manino mena le awa matana pepe le KKK vangana le fatau sanga le fatua umatu nei na pese ina langa ina o mola lato standard bearer ya Donald. Yeah. Lesi la facili, you know, how far left can you get? Wa le left la I think ole
closest characterization of the left, or the LGBTQIE. The LGBTQ. La wa whaapopo e umale tausanga ma whaapopo i le siva weli. Ma le si konsane in i te le lava. So how far can you include people and continue to maintain the unity? How far do you go left and continue to have a coherent country? How far can you go left before you say, yo, o malepe tātou do whatangata ma o nā ia te tau? So e peo le mela nā, e li mawasa tātou tali le mela nā, o le atu lei, e le whala o whaapopo i le transgender i le talanoanga, le o whaapopo i le identity le nale o le cisgender, non-binary. Wa tele lava ia le tosinga o le inclusiveness le nā, ina ia awhia mai a tangata i le lolorangi, i o latou esenga. But when have we gotten too far where we'll break a tātou, o le o te tasi lo tātou ainga, o le o te tasi lo tātou o lunga? So e pei o le melna leo lo e nei. Ia pula so manatua so whaasoa fo i le left ma le right. Hapetai pa malo fo i le wata inwa longo i le gomtau. Ole ia pe fo no Tagaloa atu i September o whanu. O ui o te vai a fo i le tūlanga la fianga ma le saikorosi pa Samoa i paingo ni matau. Ai le conservative right ia masalo le matau kua tūlai lau tele pai pei a fo i tele ina papai tangata na ia mai pei o li tūle na li fo ia le abortion anti-abortion o li tūle li pro-left pei na ta wai ia le mahangana li LGBTQ mati nga wat whapopo ia ai o la uwa ia i mta upuia na sau no ia wa atu sa fa boal ta ukunda ia tu so na te sau no mai o tangata fa fini ula ia lo tu o tangata fa fini o te rom sa no tatu umasa boa e ni so tatu tangata tatu ainga e fa fini manisi sa fa fini mama manisi e si la pia pe wofo i fa fini ila umai tau atu i le talanoanga fo i le narrative o le pona tupu i atu nuku nei western mai se atu nuku pai o le malosi o le whailonga lanu oso mai e ma le whailonga tangata o tātou i Samoa o uian no tola mai Samoa o te li wa aia o i tangata fo i le whailonga lanu pe whailonga tangata i sa papapi na tātou te dia inga na wā ia to me ia le vai te minu te uai fo i ta third gender Samoa o no winga o tātou uman tātou ainga i tangata mai tātou te dia ina uman tangata tu sale whawhapina mali soi tangata ai ina ua pe ua nga i mai ia le kālesia ma tātou nunga ia o mai rola ia tunu nei foi le ape e ma rosi e le awa nei e sel fast tangata ho le papa e tangata I fa fi e sa o le tele ni so le vantu o tatu te fi I fa fi ne o tangata ya o nga I le tunu o tangata na fa ta wa ina tatu ai mai o tangata fo I o whāna wale tua. O tangata umani o whāna wale tua. Ana pei o tala fo ela ua pālangi ana le fifia le tua I whawhawhine wale o te whatupu mai ni waite. Ia. Ai o le ala walo tō tele o tātou ia la tau I o tō whawhi. Ia. O nisi fo I wai o tātou whawhawhine whawhata. O le pesidi la e tau la tu ia, e sel tu la fono. E sel le tatu nungai o le tangata ia ba ia te awa ia.
taun ina ia lo tangata ele tula fono numero tasin tu mai Yesu le lofa. Mai o le lofa o le fua le o meu. Ai ai ia fo ie. If I ta fo yo no ton o ke siano. Ai tai pe fo ele mata upule o le fafa fini. Tai pe o le mata upule portion ia tell. O le winga la tala. O te musu tele o te whamasino ina tangata ilona ia la watino e le puleia. E tele no umawhau whapea. Tu ile tua na te whaia le whamasino nga e lo sa unga kuenga na. Awai e angasala umatangata. E se lisi angasala le angasala le vaanga le e se foi le angasala le angasala. Ai o le pe o fa o pe o fa pito pe o tele na fai mai ita ile yang sala le ai tu yang sala le tu pe o le it's not that I don't ele o tele fi tele I se nga fa masino lu tangata why once o te fa pe tu ai o le mea le ele te tauna fai o le mele tau ona faasal tu na fonu o mono fai la o te so fai fa sinonga o tangata lai le tau fai mali si foi me I lo te nga ho ile I tu la fonu malo o te tau abel malo o te pui nga ai ya te tau tangata e lo se te malo o le fa tu mawina le o te tununga or religious beliefs ona o le tunul nei ele na cristiano le ia o le foi te sila pia foi lo ia foi si mau te tununga including satanic worshippers pe o le sila va no foi e masa ni foi fata no ina foi le tio tau sanga whatever ia le mata pu le tatalo wai le sila foi mata upo mutu ai bevesi foi nei tunu pe me fa sa ta lo ton ho ile o fo io fa la onga ta mai ti ma me fa pena ya e pula lo de tunu le tanga te fi te talo la te le ava no ma talo ya le la bisa la vai ton ta talo tono po tua tanga ta le talo le se il va so atua le la bisa la vai ya te talo tono po tua onga ina i talo ai o fai mai te spa ia e fi talo alu le fa pito lunga te no fo ma le ia ma in privacy ma talo le tu ia e o le mela na le fa pe o te ai il talo tono le pe o le tu langa lo ia il libro ai o le ona ono to tele ni si foi le ia o ngi malo no winga fai ne e fa tu la fo no ina tauna te taro tanga te tonu o le aonga o le senga ia no fa tu la ia tanga ta masin matando ia le la to fia tu nei o le la fai te taro ia so uma te taro o el cristiano taro nei o taia ia o le la sa le si au lotu e te tonu e fo e ula marijuana e te taro taia o te la taia o mai ele si va na taro la hindu la tu taia o mai ele si va na te tonu ia sa tani awa e lo la tu right e te taro e te tonu o fasani o fala onga ni anta tu no fole mo ini fa no taro ni le bela le na o fa no o ta ku ni fa america e te tau le wana sora ku le o no fa tu le ye o tu te mana na ola e talo ni tangata ai te no fono fo tu ma mo I ma fa no wala tu ta ni le tu fa le winga le na o le nganga le na o le mea le fa mai de tu le po ele te tau no fa amaru si fa tu na fono ina I te taro te tau no fa sa a mi e lo fa sa te tau no fa la ngata mi o public events fo ile te fa popoche a vietalo tangata alu na fa le lai mer fa sa mai ele fa sa ina fo te talo tangata to no ai o fa la ma fa anda te talo
but not as a assembly of a school assembly. It's an administratively event, an administration event. Yeah. The liberal left. O isi nei ta upu e mana ia sola puli ina ia manino awai ni se fa pe mai te pe fu la le portion o le fa uina le si tu lo la ma le tu o isi nei ta upu ma ngi fu tan no ia o le sa ile liberal left ia ia le conservative right mai sa religious right o te tunga fo le fa Amerika fa pe e pule fa fin e non tino e le ise ia tangata o no fo ila lo lan ma te tonu le tinu le ni e pule le tino o le tangata e wai o le mele ia e le o ye fo ni tu la fondo ala tinu le ni e fa tu la fo no inai le pule o le malo i tino te malo ai bawa tu la fondo le lo fa o lo fa ye le tu fa tu la fondo ina o te lo le o tata no ai mo i o le soi fua o so la pule po ile tu i soi fua ta mitiki le pa o le te sala no atua uia i mo filosofia fa liberal left i mata upune ya le pe o le te tana mana tu vai vai fo ile pa pe mana ia fo ile te no fa pe ina ia ele ngata nei loi fo ilea o ia pule lo nei tino ia wai o to telo tato Christian o Christian o pa tu ia ile tauna pule o le soifua la se o le a fala ve fo il tele o mau isi se nei tu tele o tato ai fo isamo o fa na uta mai titi se tu lo i non tama more rape issues o telo yo isima me tupu mai fa fa ala fa pe e le o so la pule I fa la o tele o na e fa pe e matanga pe le mana I fa lungo ai te tau tal noi I te tonu o le tal no atuaria I fo I tu na fa sala la si tu lo fo I pa le tu lo fa fo mai e ma tu fo ia le ia fo I la sunga fa fenai io o le mele no tu si e lalo e saunoa ke ane le mele ne si ia o te le whamasino atu pe o le sile na nei tu spa ia o to te whamasino atu ina nei whamasino ina outou pe o le afa le na o le manatu le na so te la tangata e ngata ai whaelele ai ato stosi ala o nei lolola ia langa fo te musu e whamasino mai au and I'm wondering for ina o tatala no eta sauno lai le issue now le prayer in schools because o le tele lava o tangata expecta o all feife au te tawana o lango ina le tatalo so se mea tatalo I tonu o whale aonga ia ele asa utala e whai iai o nei umi ase tala noanga e tauna whai so alo pule tosi nini e le mawhana fofa tau waa e tātou issues ia ia o le mela le o tula I menel platform nei e mawhai a ona whai a tātou tosi nini I ma umi a tātou tala noanga e so alo pule e le telo issues nei so e pe o le mela o whalau tele ele o e te whaamasino atu ina nei whaamasino ina mai o e wa le tangata la e le popole le whaamasino ngā isi ia o le tangata toa le tangata na o le tangata na pese I e sele mea la tilo iai ia o tato mawhau la e vai teimi o le leni I le sau o le tangata lea le tau le lea Palestina e sawa malona I loa whaelolona pale whea ngai ma le tua malona tama ia le alal alu I le satauro ona manatu ona ngā luenga na whai ia
ma te manatu se whaatufunganga le lei mo tātou fo i tūpulanga ia me se lātou o whaafonga mai. Irrelevant umame nei, walupu moni lava a le se me tu oi, whether it's pro-abortion or anti-abortion or pro-life. Yeah, whingata lava ona, let's say, ona soifua maola le lei le o langa nei. Wau mantua ina la le tala, lau tu stala foi, ale vevela, malidi vevela, o le wha leo ngolua. So, yeah. E pe o nai mena i oro o dustusi i le melea, ai incest issues, ia wai, ese le lave o le mena, wai hava ailai incestual issues ia. Ia, e pese i o se mea ele ima maotele le codificationing o le melena, o na utamanatu ia ile sayanisi. Ma se va aifo e tangata o tosi ale feusua i o tangata lata. O na tula i mela i o pepe ese o lato lo ulu, te tele o lato fōlinga, o na whapero leo lato, o to e whai al melea. O to e feusua i lata whapea leanga e pa uu ia isi dama ma le ato o toaiti no isi siblings. Ina whai e ala ia o le whioa i o tangata i lulunga o langi, ia ma whiusua ia conquer lesi motu, whiusua ia ma mixa le gene pool. O mena le oi lo nei, o isi nā mea tula i mai pe a tupu pea le mea lea. Au le whiusua i o ta māma lato whanau teine. Ato nula le i le news, ia mena tauna educated ai lato. Wa le mela tupu lua tolu fa lima tupulanga ia o ta fea ia lo la tutofi o le to I loa tangata ia because they tend to have a lower immune system. They can't tolerate the germs. They can't tolerate the viruses. Or mena o I loa beyond the shadow of a doubt ile tosi la sayanisi le o tula I my name le research le o I nei. So whapea lai whamamalama, o na tātou I loa ala ia, le o mata upu mua ia sa lape o tātou tua but thank God, o le ua wao, ia le lalangi, le ua tu whasolo le ata mai, we don't have to duplicate things that we did wrong in the past. Tele ali, so le ali I tā mea o mona na tosi. Yeah. Malo. Ia le o vai atu I le wati o tu never fo ia le fiafi o te rofo no dia o I taimi. Ai o la teni o ke teni si yasone ile la soku. O I talo fai. Ya le o mono fai le wa na le la fa ku te lo le la misi le teni si ka ko ka ko pe ko por. Ai fai tu ta longa e ta o ia pala au sungat fa fena ia Misipouena ta ona. Talo fai. Ai ba ro na ele ta ku te ne sa no ye. Sa lo. Yoi. Ia awa ine fo ila na data point. Le melo le tenisi. Yeah, that's an elite sport, Ken. Ele o tangata uma e whanau melo lava tenisi. Wai o le mele nā leo na mata ina ia tene ia tōlua. O o Serena ma. Ioi. Ia o tene na. Ioi, o le tenisi, leanga ele pe ia sāna soli malai nā e tangata lanu ma tangata uli. Ina o atu la tene nei. Soli malai nā. Leo te te leo tangata. Wau te leo la pe te sila fia o nai tene na ola I Compton. I ono le ngā luenga o la matua nana ave I Cerritos, which is an upscale community I Amato. Ia ma o I tenisia a teniti o la I ti lava. So o e ta ua le mena na o tioata nei o lo mana o ina ia tioata o mai tangata o lo whaafonga li o tō Manuia e whapena e mo lava sina data point
ona langa lola i o manatu. Ia whatala noina fo ia le melea. I mean, whatofa malivu o whaonga ia lau te nisima, my example. Pe o lesi le nā winga o pāwai loto ia whatutu e tangata arbitrarily. Le whawai le tamau ainga o le tunu, le whawai whata Manuia tauta waitiki and tatu ta ua. Pele o te tau neo na fisilingia mea nā. Pele o te tau neo na fisilingia. Ia, o te ele o inese tali, pe e tauna mawhau le ia ima. Ia wa, o le lafe mai ia fia. O le golf leisi whanga dama fia. E ilo na winga le nā pe o tangata elitist. E lātou te... Le sina tano anga o le wafo na whai. O masene no tano o i le inai wo fo i. Ia o le wafo, tano ngai le piko pao le o sauni fo. Ia. Ai masene anu tano o i le inai wo fo. O tau na whai si sa tu... Aso fo i leo Samoa, po Samoa International Day, Game Day, fo i le... Awai umai tupulanga ma umai uma Samoa. Tai pio le aso fo umai fo i le golf, te Misi, pickleball, ma le mautalo mo volleyball, ma le soka le fa pena. Ona o le winga la ka fo ile ona o tau mai tau na fo ta tangata ona ta lo fo fa ma i COVID tsuiba. Ia ua amata fo na fa popo na ipona. Ia le se tu lo wa ai pe o le nganga ia ono le soi fo maro no ina wai. E fo le si ma po kala me whatever na fai wa. Wa to ne to su to sango ma fai pe no le tio ba le sunga fo mai. O fo io Dr. William Fruin o le sambo mo buena na i o pai le medical school fo le Johns Burns University of Hawaii. Dr. William Fruin mai fa le ula. Ya o le wa retire ni na ua la na Indiana. Ya o le po kala me fai po so fo mai. O le fo mai ma le lo so fo mai lo ia na la pe fa ia ma nga i lo ma fo po i le i mi se vai tai ni po nda longa e fai mo tanga e o fo i fa nga i le fi lu se fo mana i pung na wa e mana ia fo sa va ia ai se fu do ta usanga o sa va na le do au se fo ai ta alo ya ele umbia le go tu la ai wala ba le fa manga mo vaias Ia mo ila e te lea issues e ta wanta to asaina ia ai ave ne ave no mo te toil fa ftai on fa ave no ino Jamie can se va to ofisi do es wafa ele o ele o fa ngai na se sua to mai ni ba tem o fa ngai pe ye lo o to te le okay le ofisi de toi me ile nga ile po reason for ya le na se yo po isa mo na fa ngai la ya ne tu no ya fa ngai pe mo na o ngai fo ko di se sa mo e ba understood le lei ai o te minato a ngata I el data noanga ai mo te tu fa aftai fe sa noanga mun muri ken ya va te la va lo sunga fa ngai ele Dr. Misipouena Tagaloa mo le ala wina fo lo ni tanga te fa va ai vai se upu po se tanong fo I ta upu so la pule ia la su tai fo mo mana tu mai bala mana ia mo lo ni tanga ya le maman fo I nasi la sile tunu I ona ona o I tunanga fo I fa plupino le tunu I atu mo pule tu au mala te wa ngel tai bala va fo ya be se fo I ale mal fo I fa lang fu mal no fo ma pu so mal vai penua fo mai tulang sa olem sa le mo mal le ni una sa lu na una mutas pe fo le fatoi ma va to ya mo pun man hotel mal fu na ta tu nu mal tai sam
si Manuia se ia pai fo i tai ulo na panua tu lo lava e po se upo sala le ni una ia e matua tu lava ina o tal tau tai e fo tai me se na atu yama si o te lima fo i pa ia si o te mata ai o le se tanoanga na le ia fiafi ia le bala ia me fo ia le sunga fa fenenga i se manatu fo i fa tau wa aulu ni tangata ia ai matolo faanga tu fo i se upu o se fa mangaro mai na o se atali i la to le mamalu fo le atunu lo fa fo mai ya mo le nei tai mi fa tai lava e la sunga Dr. Misipouena mo le bala dia so i fo Ia whaftai lava ken. Ia manuia tele ia tonu manga o le neva yaso toe. Whaftai lava mo le whaafanoina no teimi. Ia manuia tele lo whatu. ia lo fa fo ba se fo So i fo. Ia tatu pese le vai foe ia ona whaumatu leo tatu taradoanga i leisi tu.
Matanoanga nā me le fionga I a kena I ono stangata fo I masani la tatou malai. Tusi pe ano tu malanga manatu mai lo manatu te tauna whao ngā whapea ia le platform le nei o me lea a whapea ia si la fia e le tunuu e mana ia le mai ona manatu se whatala noa le o tō Manuia ia ona longo mai la ia am whaiana tau mai le swafa ia ona whafso taila ia le tatou proklama o ase whatala noa ingo issues ia e tu ngā mo le tatou tunuu le ngatalai I Samoa I o tatou lau whanua ia whape fo I Samoa o mo tatau ave ia tunu I whafo. O mantuai nai la ia la tatou māloi ale whetau I mo le vai aso leo le vai aso unu tua atu o le sunga whiwhi au pensione ngo ia I o natana Jonathan Pauli le fale I think all na swafana ai o se whelo inga fo I nāla ona tupu ona o le au ina ua whamai le au e te tauna e tala noa ia Jonathan so mera nā o le ua whaso tai ma le sunga le whewhi au ia e stembi le lumana ia watu e fo I nai o na manatu mai pe o le winga le nā o le platform le nei e le o whapea o iei se sao I nei po se tali po se angatonu fo I lo tangata ai ei le manatu a tatou mai ma fautele whaatasi lo tatou fale ia ona mauaila I o sa tatou malu ia e whaualama tatou tangai I le tua po le alo na finangalo o wae pese I o le melena o tatou I loa mai lava I tatou tua ama matua o momo atu e pe iei ala latou seu le manu a tangai le ngalu na e ala latou vaai I le te leo le tua ma le tāua o lona mana ia me le fwoi ape pese o tatou atunuu I Samoa na lua Amerika Samoa whawae le tua Samoa momo le tua o tanga vaina o tatou malo ia mai le ngata whae na ia le awa vaai I langi soifua e pese I e whapena le wingo le Samoa sawal Samoa nei Amerika ia e aluala na tupe whailo na lofa il whaiwhi au whaila na taulanga ia mai le popole te le po fair rentai ia whaimo mo se mautu ia le maru le tua tāpua iai ia le lau tula I mai tātou leo mai o mautu mea sa whai o tātou matua I nei Amerika ia elo manatua tauna si ilo tātou vaa I lesi level si ilo tātou tautua I le tua wa le o tatou I loa o mawhai au na utu le fia ngalo le tua I malu le I whai e ni lima e pewhalai e le nei pure la so me la nā o lau tatalo ia mo pe ani awa noa tatou te mata I tuina ia le whaali mai o lona fina ngalo ia mo I tatou le nei taimi pe o le melena o sau mau e whai mawha au poponga o le tātou prokalama I le nei vai aso. O le tala lei le Ioane se furu lua, wha upo e lua se furu il tolu se furu tolu. Le tala lea
whamaina atu ia tangata e leni e fia wheloa i le li. Ia e whamaile li i ua umole taimi o le wheloa i. Whamai o tangata e leni e fia lato i a lato upu, i a lato talatuu, e lo lato manatu o lato o suli o le atua sa nofo i Olympus, o sus le atua o pito i silio na matua, i ona wha o popo i la i o isi atua i o Hermes. Ma o le tele lava o a lato talatuu, o lo o afifi mai ele to whamanino, o lo o whauina ai i le Western civilization. So, watu la tangata ia ine o lato wa ai atu e pei ngale mulemu le nganga o le tua i le tau le a Palestina lea. Whalongo fo i tangata o te lea na ngaruenga e whai, whawhanga tangata, whatutu, tangata na mali liu, tutuli te moni, whamalolo i le pela. Ia malu i le whatamanu lea. Ua mai la ia tangata eleni e fia maua sa lato whelo inga maleli. Ai whai atu le li. Ua umal teimi o le mena. Ale pa u le fatu i le ele ma palai. E tu mau pelava. Ai apa u le fatu i le ele ma palai. Ia ona whanau mai leo se me fau. So o le fata i muanga la leo le to e lua aso saa ona o le ilo na maliu la sala upama. E pe o upu ia e amata mataila na malanga e ta pena i loto le usoo. E le ngata i le usoo au i la tau ia pe se i nala na o mai i le li o mai da inga. Ala na o mai ona wa ai atu o to tele tangata i o mumu solo i. Ala fuela na o mai isi ona o le paseka na whail vai teimi nang. I ona whaturo leo le li. Leo le meale na usau ai. Mele na usau ai na usau e ofo i na atu. Ia lo uola mo istangata. Ia a matalai le melea e te tauna pa u, e te tauna pala, e te tauna oti. Ia ona tātou tue mana tua ai le telefo i o saunoanga whapea le li i e pese i lupa whaperetania, their conundrums, their paradoxes, their contradictions. Whamaila na tala o le whapele pele i lona ola. E mau le ia te ia. E pe le whetau i nā mea. A whape ala ona e exercise ona e te whapele pele i lo ola. Whamele li ia mau lo ola. A whape ala ona e tausami i whala o eina ma ino o supo ma mea nā you become a vegan. O le whapele pele i lo ola. Whamele li ia maule nā ia oe. A whape ala ona e ngalue i se ngaluenga i ofisa le whaise sekesi instead of le alu I whafo e ele sua o ma subject to all those environmental forces outside o le whapele pele I lo ola. Whamele li e mau lea ia te oe. A o le wha mau lo na ola o na oau. E maua e ia. Tu inga tala whaele le pele whetaui. It is only in giving that you receive. It's only in giving that you receive. Well, that doesn't make sense. A whape lau telefoni I, a o vatua atu I o, na leilos telefoni I, a el telefoni I o. How can I give and receive? Ele make sense. Ele make sense nā mea. A whape mana o seisi e fia whai mapule ia te outou, I avea o ia ma outou o ona. Well, I suppose now it makes sense, but back then it makes sense. If you're going to be master, you must become a servant. If ingo fiona tali e tātou, leanga o le ala I le pule o le tautua. O mena o levana ia I tātou, atonu fo I o se whaau pōponga I le tō whamanino na mai e missionale. E tate lo le lei ale tangata na tautua le lei. E pule I fo. O lo pule. Tangata latua skipi umal tautua ai alu nofo mai o. Ia, tate la ngona e pese I ele iui mai ina.
Ia, o le sila mea te lele, le paradox te lele, e whamai, you must die if you want to live. So pe o dalal nā le li ina whai e le ngata I tangata e leni ana o atu e whiawa ai o ia. Ia ana langona fo I e lau so. Whapena le winga whamai e uleanga le mele tātou te o iai, le mele o outou o mai ma tātou whaua se me whau lea. Ia e ulawa I lo maliu. E u ina ave whaapango tā ina au. E u ina moli mawina se sea u le tula fono. E u ina sasa au. Tu le pale tuitui I lo ulu I mawhasata ulu. So, nata pena ele li. Ia e lasin tama I whasi whaitau nā, e pese I tātou te I loa ai le winga tangata o le li. Whamai lana tala. Se o te le loa pe te tauna whaile mea le nei, pe te tauna o oti. Le a tātou te mana tuaina I lana ta talo I le whato angai ke te mane. Whamai lana tala lota mai. A whapela vai mawhaiona ve esele nei pu mai ate au. E pe Yesu na manatu o musu e oti. E pe Yesu na manatu o musu e ti ngalo na tino. Pe Yesu na manatu o musu e maa. Ia, me ale na ale na sau. E pe Yesu na mai whaitau na nā ile Ioane le nā e pe iatangi ailo na winga tangata. Mai lo manatu so se isi lava e muli ao le li. E tawa ona I ailo na winga lea. Le winga o le lata I ona langona. E tawa ona mawhai e ia ona o tia lo na loto. Pe a feifo lo na manatu. E tawa ona mawhai ona react as a human person. Because o lesi la me mawhai ona whai e tātou. Mawhai ona whai e tātou ia se mata pule e ai mai tangata ia ona tu atula ia I ole melna ale moi tātou te lalafi tua. Ai o le whainga lava o le whatutuanga lea, e te tawana mawhai e tātou. O na oti, ina ia toiola. Ia a tātou wa aila le 5 salau whāsut whāwhela o whae o tangata I le United States o whioti le pandemic lea. I malto o tele o tangata Pasifika, o umalo lātou soifua, disproportionately, lona winga o le pasene o tangata mali liu I le Pacific Islander community. Pe a pale whengai, pe a compare I le to tele o tangata Pasifika. E te leel pasene na. That's what I mean by disproportionate. Te lea tu la whaile na mal pasene na, nei lo isi I tu ainga. A tatou wa aila le numela le na, ma le whatama ia o le soifua ma le ola o tangata. Ia mo oela wale whatutua tawana e loa olo I le ola I tu ato numela na. You can almost feel that life is being created from this crisis. You can have a sense of hope that gets instilled in you because you're a person of faith. Ma bese iol manatul na e fi avatu. Pole alava I whea ni mea e leo whetaui. Your expectations are way high and how it occurs is less than you expected. Tawana tātou nofo file mō malmautinoa. Ia ina olo o tātia ele finangalo le tua. Ia wa e pe o mea la e lua e o tula I mai, well, elena tupu I Colorado, I le vai aso nei. Po le alawa la le details e mwhai ona whaatumu el tangata ia. E so stemi lava le o mawhai el tangata ona whaanofo file mō lona expectation. Ma meolo tupu. So stemi lava le o mawhai ei ona tali le manao le tangata. O le sile me tupu. Violence breaks out. Ale mawhai e tātou ona whaanofo file mō lo tātou wita ona o le tau lau o le wha moe. Ona o le whetauia tātou me tau tupe. Ona o le au ia le mena na mafofo wina.
So stemi lava le fetau ye me na lua. Ia e mawhai ona tupu mai whalave lave le na tupu I Colorado. Ia mai whalave lave lo no lua le sa tupu I Atlanta, Georgia. Ina I tangata Asia nana iai. So afa pea iai se whatufunganga mo I tātou I le nei vai aso. Ia o le nā. Ia tātou vaai I mea e le o whetau iai la tātou expectation ma mea lo tula I mai. Ia tātou vaai I mea e le o tali le lei ai lo tātou manao. Ia tātou tangai I whamoe moenga o le tau lau. Ia o na whailo le ea le tātou whisidi o le asa tātou tali I le whesesenga nā. Awa a tātou wala le tātou kanona o le te mua le nā le na whatula I mai ai ia le mea le nā. I le vāo tamai e luo kaino ma apelu. On tātou mana tua ai la ia le talia kaino ina ua le tau lau o na whamoe moe. Ia man mena tupu ilo na uso apelu. Ia. So, o le whapoponga nā o tātou I outou Manuia le never yaso. So, o le talalal nā I le whengainga fōu. Ai le tala le nai le whengainga tua I le Jeremia. E pese I e atangia ai le mea te tauna whai e le tangata. Ina ia fō malie le esenga le nā. O lona expectation. Ia ma le mea o lo tūlai mai lona soifua ma le ola. O le ala le mea le nā. Whamai Jeremia o le a o tāina le whengainga o e male atua e tutonu o lo loto. Le whengainga le sa whai mua ina wa mai e mose ia le nuu, mai e kupito. Ma le te mile na tā I le papa, o le whengainga le na le tausia e tangata Israelu. Le whengainga na soli e tangata Israelu. A le whengainga fau lea ua au mai teima Jeremia. E le taina ni papa maa. Ia e tai le loto le tangata. So whamaila ia Jeremia, a whapea lava e tā ia tula fono le tua. A whapea tā whiangainga a le tua I lo loto. A whapea lava te sila fia le tua, so se mea lava te alu iai. Ia ona lave ina maila ia oe mai mea ia tutupu. Ona le fasiotia le oe o lo uso, ina ua le talia e le tua lau taulanga. Ona ele itala ia tangata e ese ona manatu mau manatu. Aisa ona ua tā le whengainga le tua I lo loto. Whamela Jeremia o le si winga o le whengainga le te wherua I ama oe. E le ngata le nā e te iloa le whengainga le nai lo uso. O le mea nai le to e ta uai e le stangata. E le to e mōli maua e le stangata le tulafono. Le whengainga le anga o lafo I tutono o lona loto. Yeah, it's an ideal wa te loe e whingatau na ausia. E lo manatu te mi umalawa tātou tala il tuspa ia, tātou te oa I sauni ngā lotu, tātou te mawhauwhau foi I upoa nā fionga. Ia ma mafuta mai li outou Manuia lewa yaso ma lewa yaso. Ia nā e toi whawhangu il whenga I ngā le tua lo I tutonu ia tātou. Ia, o te manatu le a tui e sau. Ia, o te manatu le a whaamaua I ia tātou la langa. A vea nei awa noe molte le atuai whaaftai le sunga ia kena I ono. E tusai fo ora na sosone mai tātou pokalama le neva yaso. Ia le ua oa I le tātou talanoanga. O le te mile nei, ia Manuia te le whasausaunga al tātou atunu iso se mea o lo utau nopia iai. O lo tau o ono Misipouena Tagaloa. Mai o tau Manuia.